1 week time me na say you omba betu di ensa omba betu me trinsa na mo de me ko ana me na say you nti ombe edu 1 week time no mo buy e betu nsa no ombe tu nsa we o mo so mo de me ko na me na say nya sa na ye no na nti omo betu trinsa ye ho ade kakra mebo a mpa choda mo anya me ho ade mo betu nsa no nko trinsa nko mpa cha mpa cha nti okaso de me ko na me na say daabi na obetu nsa ne ya de ontumi ni wachi no nko mo chenchena o mo de mbeko ena me na te ase no mo de meko e jo mo de ko da na me pa chan nti o mo de meko e no ena boy ne ka chem se madwuma no Akoma FM waso manson knan ho nti mi ko kan che me madam se o mam no fe se me mfa nko mi ko kan che madam se Akoma FM nti adwuma no me megusa de obagye mi fili o nti megusa de obagye e madam de wanye hye nyam ni kwen wanye hye okay afuto no otumi se me kwa menye me hunsun adwuma no ne me daache na me tie madam ase nti me kwa adwuma no machine so am disu adwuma wa atwede won na ye obi dia na me na kwagye maame nti me di machine ko si ifiro npa kon so be fani machine nti me ko kroni so ana boy ne sansu di be me ko ye di be 1 month ana boy ne ka che me say adwuma na nka me ba besuan manso nkna ho no me san emmo hwa emmoa nti minyai okay minyai ehwa adwuma na msanso nkoto aso atwede ho a ne woni wo na te maso atwede ho e wona na wusu adwuma ena omu betu utrinsa ne boy ne ka se gya maso atwede adwuma na wusu wo ho no ne besua no wo hene fa manso nkna ba bi ono ba ma ne te na te so wo kotena wo Akoma FM na wo su adwuma okay nti boy ne ka che me say won hu se ho adwuma na me babesua no emmoa nti mi san so nkwa atwede ho nkonko sua adwuma no sa kwatra wona na ho ko adwuma ana me say wonum se emmoa nka ma metina mba bisua madwuma se machine wa na be fa ni machine madam ne nso me ko mo be san so agi misika foforo nti se opa onu ankasa ye den enkokuro ne so no nko kan kire me madam no na se obeto me machine ama me dia ene emeko boy ne so ka che o ma me se ai se bosia kula obekọ akobo edima kwa akotu adwuma no ma me se da kwa bade ba Akoma 87.9 FM yeda Akoma kase bofo asese wo mo de kase hwehwam awia wo mo ede abesom ye sabre de ebraso say de Akoma mu nsam dwumadie ebra wo Maa Akos awia me ma badwafo nyina yatena se enu nti bomode aka ye ho ewo ba bibia da wo bia Akoma FM YouTube live na share share ede ama ye Facebook Akoma 87.9 FM operation team abrange minua bema Francis Weja and afa DJ Gangantwine na ma share ewo ho ede ama ye YouTube Akoma 879 FM na wa share link no ede ama ye Emmanuel Adams and the Passion search biamo Georgina Reigns na say ma share so link no ade ama ye ewo YouTube ho Teresa Boateng gina so abragen wase kwankonsa family na just na gina so no Agnes Diodu wono so gina so sesia Grace Efia wagina so de mu den menua ba papa bi Teresa Boateng wase good morning from my end na just say baby wono Teresa Boateng one ye good morning to mane how Queen Efia ono so gina so de mu den Akoma FM ono so gina so comfort buampon wajina so ewo Facebook ho Grace enso ejina so kwakujo Nadra Amino ono so ejina so monkwaso na monhye adutwumwa Agnes Facebook wajina so afio yawo tale afio so ejina so Nana Henry Ochere Alizo Solomon Kwabena efa ejina so yenua ba ekuya ejewa nana magina so hegado na Willie di mame wase share enu ntimo nkwaso na mo share na mo fa mo messages no emra na emrepemu no na mabobo ni nyina ade amamo NS friend Paul menua bema Francis Wejo say good afternoon family members of Akoma ya Joseph papa na wiai Zion train Akoma FM sorry saso na anwa sadat odene ho afiabu amasa akode wonum nyina agina sobe enu nti bra so sesia
na efama ye ekwe kokodwo Zakaria Faustina Tabia was say hi. Now just say nyina ye gina so ani ye share ewo Facebook na fe ye ba YouTube so na hon so ye ba be share awia yi time herbal center 21st Health Clinic Jagris Fertility Natural Clinic Ishadeba Center Jenfike Company Limited one and the cafe was a talala we were they Baba Heba Center one so ebomu dear emu adinye papa and with bomadia charistic ventures na one etria na Piwak Natural 3P Gallic Missa one man diaba and they one so Akoma FM Bomadiana Johnny on TV Kings TV Sanso and Osei Chrome TV Odo TV, Star TV, kaya ho ene awie Facebook no me pa cho se dia ya punishment ya serve awie enu nti yensha Facebook live Akoma 87.9 FM na bibia enye kama Akoma Golden Ladies Amsterdam na chese ma Joyce ya chia munyina ya chia adum Mr. Wusu adum Africa market oba pe kwa ponsa na chese ya chia happy home na ayi Maa Akos great family fans of Akoma Munsam na e won so mo share e de amame fans of Akoma Munsam fans of Maa Akos ya de na e won so yes na happy home mo so mo share e de amaye yemra na ye nua bayi emedi ankomo Clara memo akwa babiem ye na mama Clara bibia bakwa de Akoma FM Clara mama ena ya bani aba yabani aba ena be yedwe ebayi resabenta Clara area ya taichuku yetie sai start said ye call no enra na pepepe enti yetie o jo mama we de boko me pacho me ni abrante bi na ho na ye friend Solomon Owusu edi anipa nim nyina ye Ken na me ne na na ho na me hu no na me ne obi ho dada nipa na nam ne ho no na o he me bibia wo han dan ma me wo hye me ma miska de mato adwumam enti na wo yere na me stretch ba na hye me ho na me ntimi nka na me hu Ken no o ka che me ka che ne se me ne obi ho na o si wo ne obi ho nipa no nso wo yere o sa wo mma nti sa no ebeda wie ti sa awawe na me si oh miminya obi obehwe me nti na metare ne ho no nti nye bibia se sika nti na ma medi na chi Akoma FM ni nipa ni nkojai mini nipa ni nja na me medi na chi no kra no obi atena da wahwe nipa kro no SS ne ne nesen enso nipa na mfa na kwankosi ba bia no de me trust no na me ne ntena na me ka che nse mate ti ma me ne wo hwa sika ma Oma me hwe me bisa ni sika na asa akwa ya agro nyensina agro bi oma me sika enso na me ne da na ono so ne me da ti oba me ho a na okọ oba oma me pacho an ontua me hwe me pacho an me pacho an me pacho an da sinkrani be ma ya oba ono ye bibia na okọ ono ye bibia na okọ ti sa na nyinsen kọ baaye nyinsen baaye na me ne na eye bibi eda na me ni nkramoni ni kra nyinsan ba ye no na ono beda chire me pacho nyinsan ne ba nya na me ne beda ti nyinsan ba me bona mane se Akoma FM sex enti me bona mane se me friend face to face ni ehia na me ka che ne se kine menyimo Akoma FM ta confirm se menyem na 5 months and a day eno ka kire me se okwa ha kwadwe ne ho so okai no mitirimu ye me na so no mama no we bia cause me kwa no ti man ka hwe na me si free ka nim na me ka ofie ti mama e free ho kon na che se me ne ntemo de edidi atem ni ade I'm not responsible for that pregnancy. If you know say akola na wonyem no say unhu wa pa abort it kona kwa abort it me ka kire o say there's no future between you and that married husband. Can be a wuntie nsem bebre and I'm say no o ka kire me say there's no future metiase driving a president car it can never be yours. They all can metiase now say anyinsa ba me no driving a president car enti me ya wodia enti me ya wodia Chema se wotwi uchi o mampanyi car de o 7 no car no ontimi mfa nchewo enya wo de a utwi nsunyo de a enya wo de a ofen Matias ya krai enti na efi honest akwa akoye
adapetwa ni odi matem ni nyina na e chat o ke bi che me bitch ma ne no block na so me block no no block na me so me block ni edi e ho atem so still na oba ho oba ko wi a na entokwa na sa sha ase ni edi e ho atem sa so ni nyina mu no me first month enti ma menyem no we me bo na mane na wanje no ma me sa akobọ ba ko ne nso amane nkemoni na mane no ka che me say na say me no ye bibi a che o me no da ya che wow check here wan kan si manim enti wa kan sa no say o ya sure so onyim na me se mpa che wan na me mfa maternity book no nkyere no na wo hu bibia enti it was something like that so no na dwen se bia me so na hwe enti me o ka che me say ohome so na osire woni tirim anche bia afi de na ase ne mood na sesa na okara me so okofie na oso me ko ja ne kwan na osore koye na afi de me ne ken ne so ntambiem adapetwa se wo si nyinse ne hwan dia na me se wo dia na o ma na danfo frɛ confirm na danfo e frɛ o se ken se o se wonyem na nyinse ne hwan na me se ne dia o ma ne namfo 2 na ne namfo mienu na frɛ me o mo frɛ me na me so me kan the same thing say me ne nanyem enti afi na me bu fu o ma ne namfo frɛ bi anta afi kwa da ba kokora frɛ ma me ka chen say ye enya ne dia na me ka te call no na me delete sa na danfo ne number adin na me no obenyim na o ma wo wadanfo no na afra ko ade no ma me no papa friend confirm na o ma wo na danfo no ko ba no e friend na confirm say me pregnancy na ne dia na enye ne dia nti e ma me de bufo ka chen say enye ne dia na me cut e call no na me block na danfo ne number nti mama enkremoni no e free ho no opo aduma aduane na odisia o aduane ni sika nyo package nwane fruit milo bread milk ni ade no disika ka ho no de guka boot no ahia me na mayi na me de afro sro e dan so han mam na echem ben ho se fonte me pacho nkremoni na han ma wo pacho data na mesua ade pam no han echem ben ho self contain ma me chemben ho self contain me pacho me nkwa no han de ma wo me pacho me nkwa na mesem enti dan no han ma men kwa na Solomon sa ba ne me beda wo mu kremoni ne dan na wa han ma chemben and ho self contain no na wa Akoma pacho FM. Solomon ken no no ba no ni ma ba beda no ko yes still na no nsa ma miska fe de nya ni nse ne kwa na eko nanim enti Solomon no ka kire me say enti yes still na minyi ni nse ni nguidi a ene fi no ko ma me mfre na biem ya fe de free ho de o block me na me so me block no afra me atem didie o man na danfo efre na confirm na o man na danfo efre na confirm afa de na asa aburo me so na me say na me mfre ne biem enso so ya still na nwumbe to da kwapa na oba na mfre me obedru fe na ni mansa na wafre akosua me wa ha o enti pie bra me si me mpie me pese me pie no no aba soro ho ene ye kasa nyensi na no no ada no akọ enti mama me first month kosi me 9 months no kemoni na share me a medidie me hospital kom me so na ya bi o me ho nti na me ko hospital bi a me ko maternity bi a na me ko to edo bi me ye de wo me nti na me so hospital na na ekonom e be show pa amwa e free ba na yenji insurance nti na me ko maternity bi a na mama me free ho me mo card de na at least 400 na ko ni nyina na enkremoni na etwia kan ya no asend ama 500 Ghana o se 400 cedis ne to ho o we de mitimi frɛ ne kwa ka chense me hu atare bia me fɛ me so ma me obi ana me pay savings mitimi ka chense me hu atare bia me fɛ so na me boa kwa na me se dem na me nko ba bia o se say me si o ba ko 70 cedis e for se mate o ka te ko na no asend this kana ma enti e pa cha ani no do pa mebua Mampa try. Clara, kremoni no do pa. Mampa try. Na wo show so kama. Okay. Yanko Enti me first month ko si me 9 months ni nyina no. Ken no. Atare kwa nto bia ma meda. One city kwa ama me bisa me fan fro car. And so ne me die from me first month. Ebe see me real 9 months mo amede wo ye. Okay. Kremoni no de ono ana. Oni ma wan si me nchen kra biem de no yan so de nwane bre me na okọ. If is na ne timu ni even the day I make me kwa no. Me papa nam ne so ma me hu no no. O ka che ne se wo say wo fa sie na mo so na me hu na esi anu aka che me so onyimo. Me ni makoma mpa sa akra na onyim no enye me ba enti busa ne ye. Enti e ma me papa ne kwa so bisa me se akosua. Akoma FM. Na dia sem bia tomanim na se na etie. Na me se
ama mentima nkyere mu yi ankyere no mentima ma no further explanation bia ana meka chen se da saa na tie meka saa na tie na osu ju wate na okate call no tia fa free ho no onsimi ncha yo odi nnuane nkwa na ese ne me saa akosi me kwa me wo akra nya 4 months ansa na wo ba me nchen ansa na wo ba wo nchen wo first boyfriend me friend kwa no mfa me friend na no mfa na me test ne cause lockdown na obi a ofie ono so ne yiri ne wo fie ebi kwa me friend e bia na rate ne nchen ontimi mpeke call no na me test no ebi am hungry I need money no wa send sika no the amount no wa send sika ama me enti wo ya no die na see ya Akoma wo ya FM. no Solomon na ba say obaba beje ne ba the first time no ne na one na damfo baako ene ba me ho aha ono nkwa ne ba me ho oba me ho anwumre bi to oje ma no se mako akola die ne be makora aseme ne die na sa no ne be makora ase no ne be ma ne die so oba ne adwara akora na wi aye be ye na yi ne oba anwumre be form ho ti oba o se akola die omso onya nyine nso ne be makora aseme na je sa ne kwaku do nsuro ese wono ne dia me pa chan akakete na ede me pa chan akakete kwaku do nsuro jafe de ekwani mu no ohun sa akola no otwe ne ho antwe akola ne moja oda wontimi na entimi ni 2 months abra onzi akola nchen kura na so won ti akola ne nka enti ene otimi ka se yetimi die ho atem ofo so akeka obi che obi na mentimi ma no 1 week a on frɛ kwa misa akola na se na oba no beja akola tie no makoji o mani ana o maba akola na nyene dia no ai jafe de waba so oba wa beje ne ba oba so obeje ne ba no Mr. Father, me maame, me ena opanyi baako, ene yesi nkonya. Na Mr. Father ne bisa no kwan so. No, obo na mane. To obo na mane no say, e ka bi oho no wobetwia, oba baba beje ne ba. Okay. Na mpanyifo no ka say, "Eh abrante. O say why ready so baba beje, ba na e ka oho." O say papa e ka oho metwia. Anso kra na me kwa ha kwa fesika aba. Na me da ba betwia ka obi an magye me ba. Na ma hwe no. Inti Mr. Father bisa ne say, obeje akwa na ware no aware oba na sa obeje oba keke na woko wanyi anu bia sabre na kra na nya sai na wanya 1 year 4 months okay na wanya 1 year 4 months enti ebrebe na wo busuafo efa Akoma FM. ne paso dana nwumre na yedi sa ko no na de tie awia eno one Mr. Father yes a conclusion ni friend say omo ka so omo se eke oho ama na ontimi ntwia nkremoni ni woden pa ono nsusu nyese bia oye nkremoni nti ono won nante nti wonim sa akora no na busuamu twena ni ne o hwe na chi kra na akora no onye onse obia but ken de wa confirm se o sene waka bi esa sene father esa se ono akin na nkasa mu ne be makra sa esa sene brother Nti akora ne ne ba nti waba so ba beje ne ba nti Mr. Father ne me maame yes a conclusion no a mo friend no ka na mo friend no ka say Mr. Father maame o ka che maame say ama se e ka se e ka ho ama boy na ontimi ntwia nti no anya san so a enkremoni ne nya do bia emfa ma akora no nti ne be ya fa phone na frɛ boy na ka che if you no kɔ ni mi ni bibia e bia makora no nye ne bo nkɔ ne ba mi na me so me nkɔ me ba bi asem na nie nti ese ama ko Solomon nso ayetwintwan ene menam kwa na me kasa me offer we ne be hwɛ na one ne kasa one ne be kasa we ne no block line no me kwa yesi a block me line enye ono aso na be fie so oba beje akora no oba ba beje ne ba akora de ye ne dia no me pa twa enye solo me pa twa ana solo na yesa fa ne kin oh solo na ne friend ne kin wa ye dia dwuma me pa twa oton cars o se oton cars ehin fa no free me pa twa free dem o te hene me pa twa te Brema West me pa twa sa Solomon no akasa no ukoko hia no we hene fa Mama pacho me old friend bi kwa na me hu na che JHS friend primary friend bi kwa no hu me ate no nya me number social media e na eye oni ni pakro no e chat ya na odi me number e ma no to odi me number ma no so WhatsApp me ade data won no sleep madam for no sleeping pa there be me data no futua manim na ko futua wani musayin aha na me nyanye me data na me nyanye me kwa mfa so sia na menyam mo so yin sai ni ye solo dia enti se sleep queen bi na di solo ma wo dia ene sa bre na wonya nyem ye there be na menyam ye na menyam there be dem nyam kwa mi ra de pam nim kwa na menya 6 months enti
or the or posting me picture at on the status and I Solomon no say hey give do I come funny mammy na madam for instance say me man no or copy me photo no and or dem number and so say ma boy no nti me kwa mbufu madam for instance dey me number mo bi na wonye dey on kan kire me no pa ma so so na me so wonye hwe ti ase fi na say me or friend me ene me din komo na din komo all right nti mama dey ya first day ma me ni shia ye no nsuo bo me na mapo adwuma nsuo to ya non stop na njaida na me friend say me serewa nsuo to pese me kofi nso na me ko dware me ho tete me nti me se na so ben ha o me fa me kofi within seconds na me hye me madam soro kra me madam na wadru ho na me sie na nti ya kona na me ka say we dey me hu be some 1-2 months bi ni ti enko na me nko show fie so wo kan ti ene e ba no asa ba be drop me ti no ka so okay ti e ko fie me kwa me yese ka me nwura ne dem ho na o say mo nko na nye wo na yese se me den kan be se mu ba bi a wo ti ya communicate ya che enyu no kwa na ya communicate ya che ti be se me hu fie ene o ye ko ye enti ma me anam dem ho ko enti ye ko ye no ene ne yura dem yura dem ya Akoma FM na de be sisi ye ka de obeka mu yura dem na sabo ho pacho yura dem na de ye die ye have sex ya no ache mu sama anti me first time when the boy ni share me pacho me bo sabre na ne kramoni no me pacho enti ade na ensuo no bu wo no kramoni na ne na tena one kwa na han chamber hall self contained ma me pacho that time na me nyan cross chamber hall self contained him that time chamber hall self contained na uncompleted on na complete ma me okay ba woni na na tie me pacho enti me pacho say na se de osika kramoni no so asem no why very very caring me pacho enti ade na nsuo no to no ana nsuo no mu one fa na ganjen say baby am me won be fa me na mo ko fresolo me pacho Akoma FM pacho ono that time no enye se na me friend na no mfa na me friend na no ntimi Akoma FM no ntimi ma wo friend na unu so ntimi ma me ankasa de ma friend de impromptu mama ginim se me friend no me fa me nti de ma me frɛ ken no before I wo be hu ken pacho na when the kramoni na ko out mo date be mfie be say pacho ni a ho be 6 months bisa before be hu ken no na ne kramoni na wo ho be 6 months na o hia wo ne kramoni ni hia wo no o ka no kra kire wo pacho kan bibia kire me so o kan bibia kire me so on de oni bio o wayere wo ma on de on fansie me na obeboa me enti nice guy to say what then will be a wayere wo ma na wo kwate ase de ama no e bia wo so benya wo so bo pacho that time na me hu hia me na dey ti na hu hia wo me situation me condition situation cheche me mo Akoma FM me mama ene that time kwa na my adwuma me Akoma FM na me nye offended bia na me offended by yi me di without say manager no tie ma no explanation tie ma me free ho be ye me fa the store wa tum kra adwuma enti na my dey stepped emi ti me nyo obi adwuma biem ti me na me ka yen say me hia obi obeboa me o ti me sire wa say me hia na da nti so so beboa me dey amate nti on so ka che me say oh anye say bia na bi no ne me beda on de oba say obeboa me nti na ma me di na chi na won fie say sabre no na say was saying pacho 24 and no kan sa nti sabre no hwa na won fie saying Ubekai Akoma FM na mo be 22 na enye wo no ma me na net 22 years na enye wo no ma me na net pacho na me na net tema wusua adwuma no be pacho na eside obi a wusua adwuma na no ma mete eside na obi ko han dan ma wo ma wutu kwatena Akoma FM aka hwe wa mi sa hwe me pacho oba fie ebe hu Mr Father no afa de achi kwa na hwe Mr Father no hwe me maame e hwe Mr Father ne ma mienu ne me maame na wo eye kramoni no esa hwe me bra me di na chi
Kramoni no. Wo show mame. Even just now cry no. Toilet and bath and net house ne cement. Akoma FM. Kramoni na de ni sika to ne meter yi se o maje. On yede ma wabusia. Just what do wabusia no bibia. Akoma 87.9 FM Bomodia na bra. Live e wo Facebook Akoma 879 FM. Na wa share e de ma ye Bomodia na e share necessary mo share my ablenje mo share Francis Weja. Na just mo share Georgina Race na mo share na YouTube nso Emmanuel Adams any DJ Gangan twine wo bu ani page receipt na say Ma Rose ahonso na mo share e de ema yen Kamoni pa wasa wanya obone entidi enti ena oponde no oyema wunyina no wantena ne ho ewom se owayere de men support se wobi ewayere na young girl or friend no so pa pene so men for sane man so but in this case wo case ne ne de wakwa kwadi na chi awie eno chese ho kire o support o enti ande na wan hye ho na fe wo wie wo bibia onware wa wonya be ma bia obeware wo kwakwa ware no na wo kwakwa di irresponsible be ma chi ene na kwa fefro but that time the man think fa unya shose na sika wo sika di wanim kakra man pacho meka say ai if you so no me hu no sika busuam do de but ohu me no not aka say wo me di sika be se wo pa wana ka ye nkemoni no nti ene o frɛ na agi say wan ka say wo hia wei no de aba so no be sende nti na say ama mama kwatare ne ho dodo na wo do no na me do ni sika do na wo do no na me do ni sika na wo do no Clara na wo do no Mampacho na wo do ni sika do but enye odokan se me na to da kwa na oba me just because of say no married man nti na to da na oba me nchen kwa na I don't feel anything for him so we shy kakra nti oba me nchen kwa na me ne ntem kwa na ewa wo de nko twitwi ni kwa na mabre no asori ko wo de nko twitwi se bia opa agro to da opa agro de to da so oba me nchen na wa ye nerve kakra wa nervous asa wa ye tensed eno obi ofare wo de ene yesa no wane onya hwe eno kwa na oye ne fariem na do na no kata nanim na mi bebi se ono da kata nanim to da kata nanim ono da kata nanim to da kwa mpanyo na ne me da o me na me ne da eno menti ase Akoma FM oba fa be ma se oba da be ma so na me da ne so fere ade na wo de ne sa kata nanim na wo da ne so na wo ye adwuma no na obi ofare ade na wo yire no mienu obi afari ade ni omo tradition omo so timi ware ba bia ofe minti ono de na enhye danye odo na emom no emoa ni sika no de ma me nti no na ma me nso mi hu sami jai no yehwe ebra Solomon eba wa kwemu wo se obedo Solomon ade ne ma wo bedo Solomon Akoma FM cheme Clara mama yes yedin komo kira me no de minima de titiro a ma me kodo ne sa minim se first day no de ne ho kan me no ade wo yade Clara yedin komo o yade mampa chai o yade won pem solo yade won pem pa otimi ko rounds be say yede night otimi ko rounds ba ko pe kwa no be spend almost getting to an hour hey ba ko pe no spend say getting to 1 hour 1 hour womre me bre eno no 10 we kwa no ya 10 we kwa na enipa ba ko na na ya osre enipa ba ko na ba adwuma nyina na sa mo 10 1 no hello Akoma FM wow yeah but you okay so Maa Akos ni okay there yi sa friend ma me bi akua sa friend ma me bi am mo ma ni hunu se apese ne di nkomo enti yenko solo nye bibi ama but na wo do no wo ma uska why dem na no do koda e pa cho don fa me Akoma FM fie me ko ene kwa no sinse me hunu nyina madan makoda ne sinse me hunu nyina makoda ne ho twice pe ya ka nyina hene na moko yenko ba bia tenyon ne beba me ho ene nse mesisi ye ya obi anko ne nchen bi ma ono ba me ho mo chen se me ko ne ho okay enti no oba wo dem ho e pa chai
na woni sakramoni na han dia ma ho me pa try no nim solo Yeah. Solo Adaina, Wone Clara, Awo, na Wajakra na Boneso. Bacho, Onoba, or taking to him in a way. Ane, Wajatum, someone no, and a way. As I'm not more kind of meaning, say, like online, but. Unse, ese mu bisa no say, den like Akoma FM. Solo, ye bisa ni bibi anti ni yefra wo no. Wase wonne o. Ananyem. Wo. So bisa ni bibi a. Ekobeka ye ti nyina a cho ma wa nkata kwa bo say da bi ni ndifo. Because me pa cho o yo ba ni nim say o ye panyini. Na say obi ni obi ni ma, ye di ni say no komo obi. Ewi ansa na wasa di ni say na breme. Ano ko danche udi nyi nche no koma ni pakoro no ni ana me sana ntitu mi na mu pam ba mi tie da je se me da ji ni nche me ba mu ma me options ni me ndo se da kasa ko e kwa nti mu ma me options ni se me da ji me ba no na ma ware mo ba kan wa na nam ti da bi me ni obi na tie nti no ni nti da ji me ba en sa nji mo de ne nkan ho ana mu se sa na ba dia mo ba chekike dia ma bo from the one dia between that simple to the dia ana musa katira me say from there no Akoma FM kabia majisa kana tuma John no so no majia tu sana patana na nam tu am okay de ana tu gi tin jena de letia ana ikazo musa kikabia obi ama me na letia me kono na I have 20,000 in my car ebu ana me koye mo say yan story asem no so na yan sam da na me kan for because omuntu ni nyina nka ni mu tinka ne nka ke so maboka ten cedis ni ye dey ntia ni go do say na dey na me pem sa afa na me ba say afa na me ba na nya me ba etini ntia me da bi ana me so yili ana me sa ke komiti wa mpa to mate ana me say me pan ni bi a me ni di nkomo ana me kire me say papa ni ta se me ba nyina ye dey ni na so me dada ana so okay asema o kan dey ma adie me na because nka ye dey ko Dabi ti se dem omo de ma bai enpoku na e fe wa Akoma FM wa ko se obeje oba e ka omo se bobo wa ja tu be ti ni de no mo sa be ka ti obi mu se Akoma FM e ti se san be de mi njina onu ni jina fo no so me fre ni pa no na on ti atema o kan nam ta se nam se ma e pa tu wa wi na o fe ne kan se bi me ba ho na kwa me kwa ka mi hu ye me kan pa ni tu mu no ani ke bu ka krenti no at a time now, me ba ho no. Any of obi na sama me na ti ni na me ba so me da me ba. E ti ken ta tin ni ko na ka mo ta so nte bia. Tati. Ta bra ni en ka so mo no. Manka, manya ni ta mo fe ni fon so e na mo kan ti. E ti me mu se bia bu ko na de kan na ti. Ma me ni ti bia de ne da me afan ti ti. Afa na nya me ba. E ti ne ko no ne ba no ho ro ko na me nya be. Ma me ko hu bi. Ya no so no. Ma me fan ti ti me no ne be. E wo ba na ti fa ti. Bisa je me say ebe o ti ko hwan ma ta ko han dan. Okay, just so mame. Wo na o man ska han dan no. Bisa no say entero aka ensemo ma kan ni na ti no. Akoma FM Okay, anytime you have come say omuni ska bia no. You can do omuska. Ba me ka che say on one condition. Me pese me ma kuma be ni yanti. Me ska bia me de be ma o mu bia no. Me de ma o mu se ko from doing good. Okay, Clara wa ha mami bisa no. Clara. Solomon say wa wo fu afa kwara no amma no ni nyina no ubisa ne sika wo de ma. Ma me pa cho o de ma me but akola no wo nyini enti ne ho ade bi wo ho a mehia but wa etwintwan dodo. Sa kwa me pese o school na me koye adwuma se si ameka se me the bread cost supply early morning ansa na mama yo mama 10 cedis minti min continue onye sa adwuma ne sa maka cha o se fesika ba na menye de mfa kwa ne to school mitime frɛ na me su se de esi nyina no onye de onfa nche me se na se bu ko na sa onfa nche ba meke bia enka mama me ofafo mienu abem me ofakora ba ko de wo so ame mama na bem nim komo ne me ofa ne di afi de me ofa ne ka che me se asem no wontimi ndi a chire eti Solomon usika
but ebia enyi sika ebeso akwara no so sana woka enti dey twa to kra this come away at the Saturday we ya Saturday we wa 100 cedis 100 cedis and what dem awo okay solo Mommy. Clara, mama say me say we answer me bisa solo question. Edan ya witimi say Clara, solo na han dem awo. Mama pacho mama 1000 Ghana and my brother edit 700 Ghana so mama. Na de ba ko no han dem awo na. Me solo no. Dabi. There here the na me to continuation no. Me pacho no bibi nti na mama tu ho e fewa no ntwa water bill no light bill. Me ne me bayin kwan so afi de na sika mfi ba bia mabiem. Solo first cam man kemeni first cam ma. Akoma So you asase you. Me pacho If you also no prepaid Saturday bia 50 cedis monthly water bill 100 cedis minti min share nti na mama tu free ho. Okay, remember baby sadi nti a kamoni ni stop is kind man but solo mama me say wasem we. Ebra wo shia Clara. Na wini ni betu mpratwa na mono anya bia wo bisa ne se wo boyfriend ana wo no catch us wo boyfriend Mommy, I think you know see and me share no and I'm madam for because na me say me share na se ma catch me say one man bi na wo na man no cry obi kunu nipa no cry wa ibi ni but ona na bobo an kaka na therefore no yan share be na bi ase obeti na si bia nti no say unya be na bi sa na on any bed, only the big guy. She said, I'm sure okay. The son of Kadia, me say, there is no future in what you are doing. It's a son of Kan. Now, I'm see the near for. Akoma FM. But I can't say one, God being so good. Man can't say, Lindsay, and I and me. Me see you walk on the day. Me dinner home. The community and anything now I thought say, it will be done a day. Enti asem no sendi ma tu kwaka e ba the group ma ti be anaje be level sanction na bana e bypass no na me pake me kana me wa you know na maternity book down and I was like so the girl can is serious and from that be time me na ho na he no enti the some maternity book na me ye dey oje book ye dey enti some bi tan say me Minya ba midwife. Minya be ma bi na tie na ti. Eti dane ma ne ma ni na akwa no. Ni na. Before say obakako hospital a be ma maternity book no. Ye nyina ye bi Akoma FM. Adwuma a woye ne phone number ti bi na ma to book na wadi book na ye dey. Asiri mi ti. Ana me de yi ma ni na me de yi. Me bon ti ebra wo fa mami mi sa we ebra wo fa maternity book no na ne kunu edi be na no watwa se because ye bisa akra ne papa me fa book na no be di book ni fi ni ntem ana me bisa ante na de no ma fa book no a wadi book na fi so me di na enye me di na wom because me di na wom di an ko ne dey on di book ni fi ni ntem ana o tu book ni shem pa na me say e be kikiri di ana me de ne dey di chat enti the very first day na owo ye no awo na na me ko fi o fe so ko fi na wo na me ba fi o ni mi du o na afa no eda ma me na na afa je o temi o ma me ka tie me say afa wonye oba de me de me onu ata na na mi na dance afa wonye oba de eti de no e dey o tew eti e ma ka na ka me hu nyina no me de bupo ta e dey Akoma FM. ama no eti e me bi ko age ni ka tia me ko ama obi ayi na ni tini ba bi o ma me obi ayi na ni tini ba bi a oni ni kunu tie oni ni kunu na wo ho man no semoni no na me tini mayi mani eti me sa tu kwa di me ba na so ma me san ko hwe wo me ko hwe no me ni madam brother akoya obo bu die ya kwa ni na so e dey oba no ara so ke fine ye si angata no me tini ko ko le ko di elu na me ta se me de me ho ai dey akoku because ni se ne audience de ma o if you see the nago political nenya oba I can vote for it. I'll trade on my own way and who say it am I not coming my no more time and could bring picture na me tita prano won kra bring picture na what sa kra no ati for ye won koda bring picture no a walk no wo ho ye won ye twa ne ba ne so picture so wo ho enti Solomon ne kra bring picture no a walk no ye de betoto ne ba no enso enkura bremu yi wo mo pictures no ne ya hwade solo yanko enti mi na me Akoma FM. na mo ya ne nyefe ni hu ni sa akwa na ye dey aye me ba na de no pese mo fo ti obi mo da ye dey e ma obi
na nyina ye to na o to na ye sade na yakopɔ wa ko kɛ de ma nyina me kata fa na fa ne se ono ma be kata okay so ono ma me be kasa no me ba ebra wo ko bi sa wo ma me je won kura brem picture no a wo de betoto wo ba no kura brem na che se eye pepepe na ye pepepe elu tell me tu one na mo kan sa tell me dey e to omo fa me banye dey e ma me okay me pacha mo fa pictures ni ngusuma me solo kura brem picture no e na afei ni ba ni picture yehwe se abusuafo na bia omususu se kremoni was catching solo enti ye pia kwa ne dia kwa kremoni no me wa solo so ne se wono ane ba me pacha wo solo kura brem picture na ne tinwi bebre no o se ne ba ne papa asia bo na chi ne yi no e na wo hye ayi asa vest bi no hands atade no solo na da ho no solo ya ne kasa ne kura brem picture no enna ne ba no so picture ne de wonu akoma ewa akire no enra ne atwa ye enti bomadia na behwe eye ba akwaso mo ye ntafo no wonder so okọ ne maame okwaje ne nkura brem picture ene betoto ne ba ne de ne ho pepe enu ti bra Facebook live YouTube live behwe na won so jage efama ye ni ye hu de akra ne be ma no solo to so ho ma me enti Akoma FM. Abo friend sana me kan dia ani ma me ni ti Akoma FM. ye be ko ni kunu o enti mi ana mi tu ka po na ko fa dia no ko ti ti e ko fa ma me ni fi ni ti ene omo ko be dia ni kunu ni kunu no fa ne dey e wo no enti ya ko ye no o se ma me ni omo anye twintwan dia se me ni na to no mo di mi dia asema mu kan nyina no na me ndi fu ba me di fu de di fu just to cut everything so na me show ya tene ndi me ko no ma fa panyi bi andi machi ma fa madam fu bi andi machi okay eti me du ono amu ti mo buso ne se na ma ba te me de ni ba no me be di da ya ware o mo de tie na na atete sa ne ebisa wo ba ba jo ba ware wo mo ba no aha wo ba ware Clara ka ho yeah wo me bo wo hu sa wo ba no a wo ba fie akra no kra na se manso wo ho kakra ase we dia bad wo de wo hu se akra no yo de nti wo ba je wa de Akoma FM. Upon say na Clara wo obi ka ho nyina nchi no anya wo na wo ko fie so kwaje wa de ono aye me dansi wo be memu solo gina so kakra bi mame na yankoma no ya to aso nti wo de gina so Pastor Julius yesha adia solo ye wo se me shop na asemedia obey Clara so kra ka se solo be hu akra no se ne be ma sabia so sabia nya do mpanifo mani sisimira se ne kote kura no wo hwa esa kra na die no na Clara kan ye ma na ora ayi na Facebook obetumi aba Akoma 87.9 obetumi aba so no abehwe bi na picture no de ma omo se o ye hwene no ma de yenye na Akoma ko se Akora no de na Akoma wa chire ho na ayi solo su de na da cha ma o de Akora na hwene na ye solo na hwene pepe ma Akora na ano na ye solo ano pepe Akora na ni na ye solo ni pepe ma ni ni ti solo no tana Akora no onza Akora no wa nyini a chen we ni nkula abrem no ba we ni nkula abrem wo se ni ti wo no aha no eswa but we yima ba no solo ba no no de emu peja kakra se solo ba na nyini na me ka se nyini we nyini nti na me emu peja bi anka solo na nka se nkula be se no we nyini ti se ne ba ya ka bo se no so ye pe enti Akora bi din wo a edi adanse se Akora we nya solo ba so ye fe ayi Clara mame no mutayintia awona kema mama ba mutayintia omususu se enye solo ba na dia ewemu no mo ya antemo mu kasa enye solo ba se bia papa no na bi wo so wo skenti because mama awufu bebretaye sa o ebi wo se obi wo sika ni ya pese ye ni pia omu ba no ye de ema sikani no na omo ba no ni ebusu wo mo so but dem fo obi ba enko ye sa solo kra no wo hwe se de solo sika sra wonye hie ni isa dabi wo se bra wo ko fie ho no that 20,000 na dane kai mu 200 billion mama na se ye o kasa kura so wuti ya o se o podia asi wo ne kra ntem na o se ni sika kwa nya den enche na ho chi na obenya bi ama no se na ho chi kwa ka de akoso wo ni ntem ko be gina so aka se de wa ye mi ntem mi ma oska enti
enye hie ni sa e na sebi onyo obi esese na japade komo obi enti ye renye mfre maame no na maame no aka bi nche maame ne papa ni nyina na mo nka bibi nche yen enti solo maame mi sa question wey ebra Clara enyi san ye no wo hu ye na nya san na nyi san na nya boso san le bato time na Akoma FM. That was there 6 weeks, which is 2 months, 2 weeks. Okay. I know na who maternity book no to assure that Akoma FM. Now kind of cry day. I no correct. Sabra na Clara no aka kire wo say wanyem ana wo ba ne ho no na wo ba hu maternity book no ansa wo hu say wanyem. That before no obeka chem say wanyem. Ana menini di sa sabi akwati agro ni me ka say na egene ho say ya na me kana msi o de ma na egene ho. Eti ma ti ehun asem biem ono ayem dan si wan complain biem so say me ko to maternity book no o de mo no. Okay. Na mama mi sa ebra wo shia Clara na wo ka kire wo say wodi owarefo bi achi be ma na wone no ko out no be ma no ewo eyere nom wo hwe unu say Clara eni kremoni no ajai ansa na wone ni to so adi mo agro no ana say wo ka so ni be jai no wan pa kire sam anka biem good question. Busa ne say time na kan ni say ne say me kwa na me ne say da ni see Akoma FM. Because me be ma ni jai ema onu ana dan fudu fa di if na even na me ni susu me say mo even no aka di eti so da bi wa kwa na me kwa me tika if me be say o ha de ma me Clara ne ma no ho a ana na ma no na me da bia me te ben o mo eti ka me ma no po adwuma bia na oba ho a me hu no eti me ba na me ne ko a o te say so de ma te ne mani mo na no a block no after 2 days ana de be to mo na ma na sai dey asa ho so me me paki me tell see omo free ni abro chance a eti me say from there 5:30 to 8 no na ma no ko from 8:30 na ma ni free o eti me share about time me ko gina o si ana me hwe o mo so ma ni free o na e bia 1 hour time after say o ma ba ho na ni mo na na ma na be fa me care me say no ofroka na ni mpe na ade na wo hunu sa ne Johnson Akoma FM. the two kwan na like me ni nya nta wanta ka ka the two kwan no ana o friend me ba na o friend me say no ka tell na so okay o de ba ka me dey me gene ho because na me dey tell me ka say me gene ho ni say see an kasa no one nipa bi ni na see at the same time etini say abana o say no ade na ese me ye to make the good decision ana ka say me gene ho eti say ma say atem na o mo ka no so de enye de kwa adwumu ka akwa na sɛ osisi sɛ akwa ne me ba pa sɛ de ono ne kana e ka me ka sɛ me dwene ho kwa na sɛ ma odi nyi sɛ ma obi kwa na ka o ka sɛ onye a e ka afi ne ka de me ba ba bi e ka sɛ pa na kwa na ka bi amu pɛ emra bi di me ye dey e fa so sɛ no ho on sɛ kremoni no de Clara kyerɛ mu a wone ne ye bibi kura no na 3 months ago na kyɛ ento ono de anya ne dia onim sɛ nyi sɛ ne ye odia ba no sɛ na onyamwa kakra firi ho wonyamwa kakra firi ho nti no na ne ho nkyere ne sa na se se bi firi ama bi firi ama no ma me bato o se atem na ye ka no enye be bi obi benya muwa na be bi obi benya ahoto be bi anokura ne dane ne ye se de ye de to me bato what dem do me ti ase but ayi de ene be bi anokura ne dane ye wase ade to de a ene na wo ye mistake pa o because what be hunu sa mebo what be hunu sa oba wo kwa akwafa no as girlfriend no wo ba no wo bema no wo hwa wo ntumi ni nyai ade ni wan twe ho preko man I don't know mistake na me ti tu te si ani e say before say me ni hu ye no a me twen me ho no me ba no be ka tem so onyem no it automatically mistake no whatever it is no my hear you enu tell me ko mo say me be de me ba no me ni o man ko tu say ena oni mema mienu na tie na say Akoma FM. me suspend atem na ye ko trans na ye ka no ma less than 5 minutes ye ka atem ni bu so mo a because of no make bia me see you omo de e ka tum so kwa me see you no make bia me see you just to say let's atem because of already no say my mistake na ye dey but onyimo ni nyina na ne da that time na ma na me dim oh na fuya pay nyina na wonim na ne da na wonim
was it I Clara now? Was it a free year casing and Clara and I saw person and was it Clara? Was it fool a year paying in anno? Now I know better. Even Rebecca 2 weeks, Grandma Maconia, meaning ye be and son 2 weeks, neighbors on Maco. Oh, Lepacho. Was it Rebecca 2 weeks, Grandma Aqua one on in the bed die? Okay, man. Akoma FM. That's them now walking home. That editor 2 weeks, not them now walking. The better on cat a down woman a day, and Chilamo. Man, where to be an uncle, that 2 weeks now or a day, all kind of. I'll prove myself, say, that before the month, the Panama Academy is my dear. It should have 2 weeks now, I cannot. I mean, that's a online, maybe it's someone, all things is son. It's the uncle date or the way. Clara would date Clara would date 13th April. 13th April, Monday, number 8. And I'm a warrior. Okay. Into all cast of our crown, so what to cry, so now to cry, I don't know. But only made that last minute, and son, I ain't be a warrior. Or 2 phone, I say, they dance you up. Akoma FM. Fine, if you let's say, Akoma FM. It's not if you not that means I will or can't bear 28%. Akoma FM. Na say na say even solo cry nyini mpoi wan nyini mpoi what say ne bay solo cry nyini kura no wo hwe ayi solo mpani bremu animu a what say ne bay pepepe en kwa brem picture ne say no ana ni mpani bremu so at say ne bay akua munya ayi Clara mame ene ne step mother na nka me no mu ntwato no mu nche ye di ntia wo mu di solo be kom obi because Pastor Julius solo pe ni bremu kwa no what say ne ba no what say ne ba no enti wo mu paso mu ben na ne ho kire no anasa de ma me nim yenti abushafo no yesa abaye pansen kombe because solo na mu onye na do so or reject akwala no but the abushafo no yenu so betimi de hu bi ase no mu ma ahwe wo nya akwala no yenim se kira de wayam from so na mum se akwala no ye ne ba na omu ya na omu jifi solo se ni komo bi dache amwa wo mo so akwala ya wo mu se to da eni pati mi di nsade ye hwe solo mpa ni brem na de fa toto na nkola brem na fa ne bayi ati se de mama wu nso ye bi e chese akwala ni tiri solo dia ye hu alaji no so picture ke hwe de ye be ye ho ya hwe se ye fan to screen so but ke be se no so etesen oh no say the best thing is baby mama problem the patron say omo anoman fie anoman ye friend say the patron de amenya ko na papa de say patron de kwame de yen kwame amwa wasa bo be kire ya de ko mama anoman ye sre mumra mama yanti obi wa ya mu obi wa yesi di ntia Clara bano oni solo awo no mu ji no dinamu obi ye mu no maye mo die na ana mo ya den ita mu do obi be mu obi ana mo dune ne sai mo nkire ye mu tire ye ne ato asu mu ama mu ko ba bi na se mu nkare nkire ye akora mo so mu fa mu ji na firi se ye ma ba de enya de se be adwuma mama bisa If you me bisa say, they say they have to move in a more court. And I'm a box on only I am wanted. And I'm yamming in the one back to some part of Chrono see you high. Me and the boy, yes, I wanted. Namuka said there be a Yawaka, if I told Nikokumi. There be Koku because one with him swap of Chrono, Adam and one banana say, yes, and Yawa. So was our call back. Any problem? Me, I tried on the plano. I tried on the plano. Omuka again say, "Well, put them become a man manager." Who do Omuka say? Get what? And look at the last question. And come in, baby, so one solo. Get you say. That's now. That's not them now. Okay, I'm going to go school. Or to one, I'm going to make you a Akoma FM. Okay, I'm sorry, that's why I go school. Because just make me to get my son to school by on one condition. I'm going to run in my bank. Me boy for some madam for. Who can make a man? What can you now? What can so walk around and down for? I was saying, Jitum, the own gin to moon and to mucha because Obani and Fakula and Amano. The always can a dark one command so I can call Jitumus or Shakran at the bid of Nobaka Sakran say, in any banner. Okay, and see, with your solo, my young when you ever say to us to be a mammy, Miss say.
say akra no wugitum ana wo be fa no wahwe no because wo mu no wonim say your oba na abusuafo no ye ne wo mu obi ka de ba so no so gitum say akra no oba madam me ba to sa dem na okan e me de to obi sa dem ne pa who so okan no opadi asem me ka ti o mo say ha me se me tuna ko tie ska se me ye die ba ta bi se bi obi ya ade a ye mani pani hu ade na wa ye no e ti so mo sa fe de me ba omo mra mi bibi e se Akoma FM. okay just to verify say okay me fa kwa ne nko e ma that obi nsa me kan tem bi enya dey entra mate so lo wode mi twa me ho aba ne ba ye besan ene watoa ye nkɔ mɔhwehwɛ ne so ene asam no ayere pa Ishadaba Center one and the best man capsules best best man capsules and what yeba ya piali eba capsules me san wada bema wo sisi wo dwan kuji ho ba bia nye adwuma diska ba fie no emposo adwuma ade ani je ba efie so a eno so bema no se yes osoro na yes ofom wo ya best man capsules what bema we page ni motimi kaja ato bema wode boss wa 2 minutes wadwun so nkuruma wona na da wona yunu tutu eche kosua tibi no akosua create baako wanya prostate cancer wo be mamu cancer wo sabi wo hwam gonorrhea syphilis wonya Ishadaba Center for adro BESTMAN best man capsules ko pharmacy herbal shop chemical shop no koto bi dane ba habme kwale na ka ba misi ba suhum Hansa Street eho na Ishadaba Center wode edu Pedro tatashe ya edi maka ginamu wode omudi aba from Ishad was 0208 2880 and 99 0208 288099 and 0244 966043 0244 966043 Nama wonsa enka edro webi no kwa ano ennam eche sikai no fenu ma wonsa ka bi na time ba center for edro ne de ya time ba Mr. TIME wonu mu atuntimi ne di wapitete na atikure wo honam na ye ya TIME na keje ba capsules de immune system no rough and into komroma bi jana house atosumu na akwaja hye kwale na ka ba dane e ba misi ba PFA may ozone scammers apidan chemical ne ba shop mu benya TIME time ba me shade keje ba capsules no fresh 0244 417 669 0244 417 669 awia mitwa ye nwaba na ye ba ababa wana watosa no wo hyane ematu ne ho afepa na no say kasa yade bi won ho ni nyina no ye ba ye say ba be rewrem enko ba bia twan ye Facebook YouTube and na TV stations ni nyina fato ye beto so abrantie we na Clara bibia bakode Akoma FM. Clara Mama. ena ya bani abameboa Ya bani aba. ya bani aba ena be ye dwe e bayi ne sebenta Clara area yi ya taichuku ye tiewu sai start said ye call no enra na pepepe enti ye tiewu Jo mama we de boko me pa cho me ni abrante bi na ho na ye friend Solomon Owusu edi anipa nim nyina ye Ken na mene na na ho na me hu no na me ne obi ho dada nipa na nam ne ho na o hwe me bibia wo han dan ma me wo hye me ma miska de mato adwumam enti na wo yere na me stretch ba na hye me ho na me ntimi nka na me hu Ken no o ka che me ka che ne se me ne obi ho na o si wo ne obi ho nipa no nso wo yere o sa wo mma nti sa no ebe da wie ti sa awawe na me si oh miminya obi obehwe me nti na metare ne ho no nti nye bibia se sika nti na ma medi na chi Akoma FM. ni nipa ni nkojai mini nipa ni nja na me medi na chi no no kra no no obi atena da wahwe nipa kro no SS ne ne esen enso nipa na mfa na kwankosi ba bia no no de men trust no na me ne ntena na me ka che nse mate ti ma me ne wo hwa sika ma o ma me hwe me bisa ni sika na asa kwakọ ya agro nyensina agro bi o ma me sika enso so na menene da na ono so ne me da ti oba me ho a na okọ oba o ma me pacho ai o ntua me hwe
Me pa try. Obe tutonga no. Me pa try. So ntwe ahoka. Me pa try. That's inkrani be ma. Oba onu ye bibia na okọ. Onu ye bibia na okọ. Ti saa na nyinsen kọ baaye. Nyinsen baaye na mene na eye bibi. Eda. Na mene nkramoni ni kra. Nyinsen baaye no na onu beda chire. Me pa try nyinsen ne ba nya na mene ne beda. Ti nyinsen ba me bo na mane se. Akoma FM. Sex. Enti me bo na mane say me friend face to face ni ehia na me ka che ne say kine menyimo Akoma FM ta confirm say menyim na 5 months and a day ena o ka che me say o kwa ha kwadwe ne ho so o kai no mitirimu ya me na so no mama no we bia cause me kwa no ti man ka hwe na me si free ka nim na me ka ofie ti ma me free ho kon na che se me ne ntemo de edidi atem ni ade. I'm not responsible for that pregnancy. If you know say akola na wonyem no say unhu wapa abort it kona kwa abort it me ka kire say there's no future between you and that married husband can be a wuntie nsem bebre and I'm say no o ka kire me say there's no future metiase driving a president car it can never be yours they all can metiase now say anyinsa ba me no driving a president's car enti me ya wodia enti me ya wodia Chema se wotwi uchi o mampanyi car de o 7 no car no ontimi mfa nchewo enya wo de a uchi sunyo de a enya wo de a ofen matias ya yankwa enti na efi honest akwa akoye adapetwa ni odi matem ni nyina na e chat o ke bi che me bitch na ne no block na so me block no no block na me so me block ni edi e ho atem so still na oba ho obako wi a na entokwa na sa sha ase na edi ehu atem sa so ni nyina mu no me first month enti ma menyem no we me bo na mane na wanje no e ma me sa akobọ ba ko ne nso amane nkemoni na mane na oka che me se na sa me no ye bibi a che o me no da ya che wow check ya wan kan si manim enti waka sa no se oya sure so wonyim na mse mpa chwan na memfa maternity book no nkyere no na wonhu bibia nti it was something like that so no na dwen se bia me so na hwe enti me okache me se ohome so na osire woni tirim anche bia afi de na ase ne mood na sesa na okara me se okofie na oso me koja ne kwan na osore koye na afi de me ne ke ne so ntambiem adapetwa sese wo si nyinse na hwan dia na me se wo dia no o ma na danfo frɛ confirm na danfo e frɛ o se ken se wo se wonyem na nyinse na hwan na me se ne dia o ma ne namfo 2 na ne namfo mienu na frɛ me o mo frɛ me na me so me kan the same thing se me ne nyem nti afi na me bu fu o ma ne namfo frɛ bi anti afi kwa de ba kokora frɛ ma me ka chen se ye enya ne dia na me ka te call no na me delete sa na danfo ne number adin na me no obenyim na o ma wo wadanfo na afra ko adin na ma me na papa friend confirm na o ma wo na danfo no ko ba no e friend na confirm say me pregnancy ne dia na enye ne dia nti e ma me de bufo ka chen say enye ne dia na me cut call no na me block na danfo ne number nti mama enkremoni no e free ho no opo aduma aduane na odisia o aduane ni sika nyo package nwane fruit milo bread milk ni ade no disika kan ho no de guka boot no ahia me na mayi na me de afro sro e dan so han mam na echem ben ho self contain me patcho nkremoni no kremoni na han ma wo patcho data na me sua ade pam no han echem ben ho self contain ma me chemben ho self contain me patcho me nkwa no han de ma wo me patcho me nkwa na me sem enti edan no han ma men kwa na Solomon sa ba ne me beda wo mu kremoni ne dan na wo han ma chemben and ho self contain no na wa Akoma Pacho FM Solomon ken no no ba no ni ma ba beda no ko yes still na no nsa ma miska fe de na ni nse ne kwa na eko nanim enti Solomon no ka kire me say enti yes still na minyi ni nse ni nguidi a ene fi no ko ma me mfre na biem afi de fi ho de o block me na me so me block no afra me atem didie o man na danfo efre na o confirm na o man na danfo efre na o confirm afi de na asa aburo me so na me say na me mfre ne biem
enso so ya still na nwumbe to da kwapa na oba na onfrɛ me obedru hwe na nim ansa na wafrɛ akosua me wa ha o enti pie bra me si me mpie me pese me pie na ono aba soro ho ene ye ka sa nyensi na go na ono ada na okɔ enti mama me first month kosi me 9 months no kemoni na hye me a me didie me hospital kom me so na awe bi o me ho enti na me kɔ hospital bi a me kɔ maternity bi a na me kɔ to ado bi me ye de wo me enti ena me so hospital na na ekɔ no e be show pa am why free but na yenji insurance nti na me come maternity ba ya the second story Abraham de na so e was ya ka we no wie na ya conclude na e ba center chamfo ba was me ni omnie en kasa nu no mpa wanya kan hia na wodadam wabubu en na ho nya toso mabusua no ene ni wo mo hwe wo e bedu ba bi obi abeja wo ho no makwa pa wo mo pa bi adi enu ti bomode an kwa chamfo ba won wo be sori anante akwadwuma wabubu gufo mo be sori anante akwadwuma enu ti ya chamfo ba center stroke gonorrhea dam from ya the stomach ulcer ana be ma waye mrempemu me se wada chamfo ba nie wase bra me amfi me wodo ho ultramodern machines enie ya de be shock kama atonso agogo kuma se ye wagogo hospital ne nche ntema community 16 lashibi ye ban Bowers club no a chamfo ba nie wudi e frɛ no e was 0244 083482 0244 083482 ana 0272 5000 12 from Baje so yanko na yani solo enkonkwa wie solo madam ya mame mu akwa babiem solo sese ye hwe ne sei won sa akoda ne de wa kasa wu foni ne de ne bibia no wu sa eye wo ba na bibi na aba be fofore ho ama de asiesie solo ene enwe yasra wo akra no obaje no ama yen eye wo ba na hwa de na that wo bi nim ba bi akra no me pato tanti mi na mo kano the last time we no for this year me ka che no for this teme me be dia akwa ndia no mo one o ma me na mo di na me no mo di die na eche sa akwa na me be bre me ene na solo dombo aye ka ye nyina ye wo ne nya die ne wa ha na akwa fe ye unu ne papa me pato unim me pato mama ye nyina no punishment bi a efese obi anya bia wonya se omo pese anya die ni omo anya omo die ni tama me fem se me na me anya die ni bia me ba but me wan si di kura anya dey enko me say sika me de be ma omo so mo fanya die ni no me de be ma akwa ne sa akwa ne fa nto aduane bi e di so mo pese omo ye die na mini problem bia tama me fem se me bra bia no me ba na amakwa kwa die ne nti sama mo de ompeso mo kinu kasa wo mene wa wo mene wo ba nti sa wo mpese e be die ne na wo mpese no kwebede ni no ade nti na kwa ne wo ba asemasi maje fom so na to blame ni maje ade nti na wo accept na wo nje akwa ne hwe no madam me say ya sa na wo pe dabi tina la sam bisa wo sent wo tina la sam ne wo kasa I saw person koso blend de me ba mame mra hobi ayewo mame no papa ane person wo bre Akoma FM enye solo ne person wo bre according to the maker no ntimi frɛ no esu nku a afekwa na ntimi nkasa but me mame solo kaka solo wo say madam me pato wo de ofa mu busa akwa na say even after some say look at me ni nyina atu nyina no omo san man ne san tina ho say omo person mu ye die ne da wo de busa say omo san ne sa wa maka o mame wo fo aka say mo pese mu ya akra ne wo die ne wa maka woni what kasagum mame me na maka cha ne say nyinsɛ no ya na fidie ni me na maka cha ne say nyinsɛ no enough is enough minti nkoso ntina ntro so obi a waye wo ma de enough is enough enti nipa nto kwa kwa DNA why na so be ye DNA enkremoni no why na ka so be ye DNA kremoni na so be ye DNA okay so be ye DNA di ani na fa ne number ne makua akua ni komo ni ye hunu DNA no waye na se eye solo di asoro nye na de kremoni ni di asekremoni na ja so be ye DNA dia eni ni twa asem ni tia ne pacho yo solo no madam enu na kino e de mi nse mo ne temoni ni na baba ma o tantro wa e be hu temoni ni be hu mu musa ne se da be kwan no ka kire man ne se akwa ne nyoba o de busa se da be no kan ayam semini ni nhia yo semini na nhia wu ni ho ba wa ka che ma akwa ne ye ne ba na nye ne ba me pacho ma ka che nsa akwa ne nye ne ba kremoni no me pacho wa ka che ni pi ma ka che nsa wo ti o ma ka che nsa akwa ne nye ne ba ma ka che na ye wai ba ma ka
na ye hwan Solomon ne ba na so solo jira so ba me mpacho na bra woni Solomon e date no ka che kramoni ne say wo sign wo be ma fo me pacho da bi exactly wa ma kramoni na hu say wo ne be ma fo date e friend Solomon me pacho da bi enti bra ka ka che kramoni ne say akwa ne nya ne ba e Solomon bi dia no ka che wo me pacho me ka che nsa akwa ne nya ne dia no man ka de akwa ne dia nkyere no enti Solomon me pacho wo de ma me fa wo nsia na mom se de wusi hwe akora no kakra no kosoa ne hwe akora ne ma me sa akopim se ye bebo kramoni na mana ye die na wie na fe ye hu ba bia de beto wada roma madam me anga ga so kwa no omo ne ma na omo ye no mesumi na mkwan so a mesumi ko watu akwa ko case because enka me hu ye o enka nyansem kwa no eni kwa say tabi moduma na mo ye o I'm not condemning moduma solo I'm solo baby aye baby e di asem baby aye baby yesu e de no no enti hello solo baby solo bra solo we de nyanum guase o Akoma FM. hello madam wasem we de nyanum guase be mena enyanum guase ba kokora because be ma wonu hu sanega wonu ne tie kra sa wo boy na ga na wonu wanyini hu mienu se ba ye ba kro no okwaje ne ba na busua fa ma ne de solo nyanum guase fa ma messages a ebe nyina e ka che ye se sabe wuwu ye nyansafo na mom ne maame ne papa no omu na enye nyansafo ma menka enti solo nyanum guase nim wo de wo mu mombra na ye ntra se wada roma ye no kasa wo off air enyanum guase de wo se wo ye as be man wo ye no Clara madam yeah kamoni no ayi wonim say woni be ma be your friend solo me pacho da bi onim me pacho da bi but Jagris Fertility and Natural Health Clinic Jagris Fertility and Natural Health Clinic me say wada nemu say ya de wo pe awo me pacho ko Jagris na be di ho adanse e wo de wa ware mfia aduonu mfia aduasa awo no emma onua wo chinchine ye di nsuo dware fa we ko dware fa we ko sa fa we ko tua ni nyina wa anwo emma ne ha ko Jagris Fertility and Natural Clinic on said the many abre na me say e ka no me wo gidie ewo mumu enkofo wo modi Jagris wa dance ye no ye wo manya ma ya mani tua edoso enu ntime say wada Jagris na fra wo no ebia na ye pelvic inflammatory diseases na ha wo ama awo na sie ebia na ye ovarian cyst fibroid STI ye ne mo say ye de ye bi be ma wo ma so asai no atutuo ne na so hwe ma emo ani na wo ma ye mrentime ho low sperm count na ne mo say ye de bia no etimi si wa wo kwai bra Jagris Fertility and Natural Health Clinic Jagris ye ne obenya ma ya je awose bebre esai emma ye de ama wo mu a ne ye fra wo ni ya fra wonum krawa na ye jempai body ya jinyamedi enu ti ye ma wadro no na Jagris ye de mpai botele e dangere enu ya tesade yan awonu benya edwo da kwesi fiada ye adwuma 8 am to 5 pm memene da ye ba 8 am to 2 pm kuma se kronom abohia ye ne Adonko factory ena edition mu enkran adenta SDA takranze banche aseso mail Mensa Street 0543009445 0543009445 and 0243 404083 0243 404083 na tese eno no ye na mu ana ye kwana wonem 3p garlic mix make for dia ma wawie 100% garlic extract pure natural and the 3p garlic mix with natural plant juice and ye dia bom edro bia ye natural mesraw se 3p garlic mix no ukotro en to bottle baako wo dia to bottle du edunum na fa kwasifie ani abusua ni nyina nom na yade de mone ne ntam kwan ebeye tentententententente na ubenya 3p garlic mix bi Daniel ba Mr PFA esaso apidan kolenak ubenya bi wo Angelos fe bi work natural ya wo 3p garlic mix ebibidrom wampam je ne e wo 0248 928824 0248 928824 kafefe wasetalala talala kafefe edro we yedro no kwa obi a wanom kafefe
ye edin wa dance ye menom na memenom esiesie mema siesie wonom enom nsan ya de wodwo so wa ya sese show bema wo bema yema ye mre won paso wunya ka fefe wo ba enka wo ho eho abie eho bon wunti da wuni feelings wo ba uko fichira ensem se buburuja wunya ka fefe capsules ne bi enti memenom na menom esiesie afenu ne nyina afemu de boso a mutu nsan pa bibia da cool yo daniel ba kole na fred men sapidan keso ka bankran smart de bo asesa wa e ba mampo jodas maskorongo o usko bi nkoko fre harriet e was 0207 183819 0207 183819 and 0243 105904 0243 105904 na just one man sap aka fefe capsules nebi alaska po alaska cool your original wallpapers ayi fie ne wo wana so to wallpapers o nyina no media menyi ni yo na fake no doso na ba bia original no ewo number 1 alaska star enterprise nti say your wallpapers na wo so koto wallpapers wafa ka akwadum ene na bomadia from Mrs. Anoche Plaza Prudential Plaza wa na Alaska wo wodi ne wuni enti won to fake ma say original wallpapers and your friends 554 114878 0554114878 and now 0268 419596 0268 419596 auto back credit ba ma dudu omu ni nyina ye trudi ama Sub Solutions Limited yen ye di tuka ebia na ye say no wanya so bekwa kohia de wa mana ne enka wanya adwuma bi na beseda wakọ wo mo so mo do bekwa nyina na awieye na wo mo edi 6 adane wo 9 asokwa adane wa chenchira Sub Solutions Limited onua ye nte sa ye die huni enu ti bomode na bra ye do betu kwan we dreams no ye be na ba reality sa pepepe ye recruiting crofo ni ama won madwuma wo Europe ubeso school e wo Europe ye do bekọ na Labor Department recruitment license yen one de ama yen enu ti ye one license ne de yesisu enye ye yesisu obetumi de akwa aban mu yen yadwuma no ye ho ebekire ye pa 300 job vacancies ena chese ewo Romania Czech Republic ena Ukraine enu ti bra won kobi 2 years working permit en ye de be ma wo accommodation free waduane free enu ti bomode ya na bra adwuma mu kwan 300 ena guo Sub Solutions Limited ye pese ademoko na mo mpa we na mpa de yen Baker Steel Benders Mason Carpenters restaurant workers, graphic designers, IT professionals. Munyina no ye betumi de mako Ukraine, Czech Republic and afa Romania. No mako akoye adwuma. Hwe ebia wotu oso si ye mini sare nyuma. Woni sare nyuma na so yase bra. Ye ni akase de obekwa won so benyi wadwuma. E de ye nursing training akwanya beda wo Europe. Enu ti bomode na fresh Sub Solutions Limited. E was 0507 835 685 0507 835-685 na social media and Instagram at Sub Solutions na just want so what to me a follow ye e wo na said ye tibia bebo agya wo ba e no nkonkra drone na make for dia ma wo Dawood 360 capsules Dawood ointment and afa Dawood herbal mixture Dawood 360 dia e ma ne meme nyina duro sahwini na duro no me so wanya na mo sanya dia hotutu ho na me ya bomade ya na no Dawood 360 capsules sisi ya dia pa no bi oba ne be ma obi abetumi anom bi Dawood herbal mixture no so malaria fever wanum atu awuntumi ne die waduro no ebeti wanum na yi malaria na free ho Dawood ointment wapo adwuma bedu fie waposo yo no fatwitwi wo ho ba ya oden be ma ene oba mo betumi ade asawa mo de abo Dawood ointment mu na mo de atua na esese mu mienu oba pefo ma bofrenu fo ni mrofie du miensa wontumi num bi Dawood 360 Dawood ointment Dawood eba Mr. Herbal shop pharmacy shop over the counter so benya bi na 0244 886437 0244 6437 and 0201 681717 0201 681717 sashine ne drono enwa ene Dawood ene mede amano no Charistic Ventures yen ye Zahara enupa no ebedwa so Zahara Mission G capsules Zahara man capsules in ye ba Mission Zahara no enye ubanu G capsules ne Mr. no na wo de abomufa G capsules mienu Mr. miensa no wanom oba ne be menem sanya de ensansa krokro gonorrhea syphilis oba wo de puankabone wagoso kuma no emu abie be ma wo ye mre ne nyina no wonum bia esiesie yi yade ne fi ho na fe esiesie wo kama Dawood ma eye
man capsules Zahara man capsules no me say what that ye be ma no won de ne ekofam a bomodi aso be no bie wo so be gire wona so Zahara man capsules be ma wo do be na da no bi anopa mienu anwumre mienu bra wadi di awie hindi e ba mesan malaria wonu moto ya ene wuntumi enidie na wo so wanum hindi e ba mesan bi fre Carestic Ventures ya wode Zahara enupa edra no anamaba was 0246 348334 0246 348334 na 0248 56 9335 0248 56 9335 no ma wonsa akabi menua ba ma Francis waja wase akosia ma menka no kra na Clara waye wo ba bia ko nya opportunity ni papa ni tiriye na so waye not and capital not sana menua ba ma Francis waja no messenger wadi aba no Clara Mama. Why am from so? Would you trim so I am from so? Would they team my man at the same time? Now, so what Felco school would say when one on the brother so you come. Bacha me call Benkum Senior High School. Efa. Benkum Senior High. Benkum Senior High School. I know what 2013 we are Offensive Road. Offensive Road. Sunyani Road. Sunyani Road. We me pacha me wie 2013 and na wie no wa be pa me bo a when one on the brofo de one on the na ye din komo no Clara for din ya dia to so no ye hwe first no Clara se kwa wa say what's one fan about from one fan about from everything my reduce bibia everything church media what reduce me complexion me complexion will be tiase abrewa bi tie wan tiase skin color me we de me bibia sesa ase ma bo abrewa bi ase wa bo abrewa bi you 50 years ase akria Clara says wa bo abrewa bi na wo de ye hwe Clara o first power for nini me pacha we say no we share kremoni no ana no we share Solomon me pacha na me share na me no omumienu na ni omumienu nyina na ni omumienu nyina na Clara ma mimi so dem e wo de bia kremoni ni ba ya wo no beda ye sa da na nwumre e na Solomon so ba ya wo no beda e bi share pen me pacha da bi Akoma FM na baso no mo nyina so bi etimi no beda da bi na me ni Solo no da mo e chen kremoni no but Solo ni nyina still na kremoni no so ewo no da Akoma Solomon kremoni na no ada bibi but na nti se Solo de no ye hwefoni no Clara ne ho fe kwa ye nua ba ne ho fe na se de wono aka wose de wa ba abrewa Wada ni 50 years mi nua ba me kwa wo ba ba ye ye wo hwa Clara sa utu se ne ma girejere ne ma mu na mo ba fom ni de afa efom ni da so gina efom ni de gina mu efom ni da so tam wo efom ni de gina mu ka efom ni ya tam mu Clara twa 360 ba akoma me yes efom ni ya tam mu efom ni da so tam mu efom no eda so tam mu oh Clara ni ama na sorry no ne wo fe no one that say hwene nai hwene sifo na ehwe ne form Clara 360 ba akoma me yado ba ko Ghana most beautiful angel so very nice lady which the form bibia me hu sere me say Akoma FM na die ne kwatwa bayira ho mamu se die wusitie na ahye na asi atade a kana akora na fe wo de bo kremoni ni Solo ma me nua be ma akwa ba me wian ma ba bema na me mo akwa ba me je so bi nua ba ai fa ne ko se ye ko Dawood 360 capsules Dawood ointment and Dawood de ba mister so hwini na duro no so hwini na duro mama Clara so atwa 360 mama Clara so atwa 360 o we tinyam sa wani munyam o we tinyam wani munyam sanete sa wa wo hwe ye no hu ni sana me hwe no me tie nyina na ma tie mani eh papa pasam wu ya meji me sika e so na wo hwe no meji won to na me hwe de aboa mu na hwe de aboa yo me da se mi na ba maminchia etiefo nyina ne ahwefo a mo hwe onuane Akoma etiefo nyina me free Dawood Scientific Herbal Hospital me din ye Dawood na me so na adro miensa abadwa man so Dawood 360 capsules na Dawood Herbal Mixture ye wo Dawood ointment obi abonemra ne se fatwi na ebeko oka Dawood 360 capsules or CCC na adewom ana sisi na edewom because we as obi a wasase nso bia osisi no se den ni mu ana se wo de wankwa ama na osisi no betimi awie peyo oye oba oye bema na wani betimi age wo wiase a e wo se osisi mu eye den enu ti na me tena ase ye aduro ni se
aduro we ya maye no ma anye ne se eyemema aduro etiefo nti no nhye ne so ma anye se emema aduro ne mo ma ye ne se eyesisi yade aduro a oba etimi nom na berma enso timi nom na obi a owo sisi yade bia no se oduru empamu a na dwuma ye no enso ani se wo ye oba na osisi ye oya eduru mpamu a wadwuma betochima wo ye obema na osisi ye oya eduru mpamu a wadwuma ebetochima sanete ene upeja ba ko anje se yi wo ba no osumu no on se tete no na ye okay bi Benz bus ya se ne center boot abu ena mana achia obi wa ne sisi hawa bamu ama se bi onama na wachia obi nama ne 19 nkafo mo enso ye wo no nte sa yade sisi yade nti ene wadi dem na no ene yade aduru a yade abadwa man so ye friend Dawood 360 capsules ade nti na ye 360 capsules minu ya ba se wo draw kanko circle now measure angle of circle no benya 360 degrees on say minu ya ba no ka se ontwa no ho it means say wo sisi no e wo se wotimi di twa ho saa esan besi na se ebetimi atwa no ho saa besi a na wo se emu ye den na emu be den a ye de enhoma maako enson on say sisi ni ye koto ye sori ye koto ye sori na ye koto ye sori no eye ntini ahodo na we sisi nim nti se wo ye aduro na wo di ntini na enhoma eye aduro na ema eye adwuma wo sisi nim ema sisi nim timi ye mre etimi koba ye obi wo ho ahu se ade da form na wo ka kire ne se onkoto na onfa ontimi nkoto okoto wie nso na se osori nso a na nso aye adwuma onom Dawood 360 capsules na no the Dawood ointment no onfa bi ntwi ne sisi no na obetimi atua o de aduro no bokoti na de bi atua wo bra okwa akoda obi wo ho a ono ne sisi ni se onya accident anasa akwanhia ema ne sisi ni chimato ba mu nti enam sa akwan no so onante a na wachia se ohunu ne sa pe on start se onom Dawood 360 capsules na onfa Dawood ointment ni bi ntua na de bi etwitwi ya obema bi wo ho a why na adwin se ne bema nya adwuma na ono de emema duru nko ano nam a otonom onom aphrodisia de obeti bia no wakoto bia no but ni sisi na ye ne ya no eno na wo so odwen ho na o service ni sisi no me ko Savannah region krobi wa ye friend sola opani bi a o se emfie miensam a ne bema nya adwuma ne mom ni sisi ye ne ya ma onama na wachia o te se ye kasa radio so no so obeso aduro na hwe okoto Dawood ointment eno to Dawood 360 capsules onom capsules no na o the Dawood ointment ni bi atua na o de bi twitwi onom aduro no be se 1 week no afa ni sisi no wo se edwo no na o san soma ne ba se koto Dawood 360 capsules ne Dawood ointment ni bi beka ho ma me eno okoto bre no o to mienu na de beka ho onom aduro no ba ko card ya wadi kan use no ho no afa no wo se ni sisi no a achia no atene yawo na o te wo ni sisi no mu no ejai o se da kro da ho ma chia hu se ne be ma na awu for 3 years no apeja ejina so eno na dia dance se be ma no ahoden be ba form a efri wosisi no enti service wosisi no na se wosisi no ahoden be mu a watimi aye adwuma ewo mpamu yi ye fa ye number no ntu dwa wo mfimfi ha 0244 88 64 37 0244 88 64 37 patcho number e ye Dawood Eba Hospital doctor number no wo de say bia wo problem bia wo ye bema oba friend sesia o say obi wo ho nso a ono de ya ni say oye oba say ni kunu a ontimi nhia no esan say ni sisi mu tutu no ehhye no omukọ kete so a ontimi nye hwe saa oba no nka na Akoma nto ne yam onto Dawood 360 capsules no no wa use Dawood ointment ebra all the ointment ni bi twitwi no na onom 360 capsules no anopa enumre emfa ho ni sisi no se de safety bia no efu oduru mpam a be ma ne bu 180 no so ama no 180 no ma ko 360 aha na o se ye ma me no ye papa no mo nyanya emfie aduosia ekona yade a enne etete o mo pa o se bronya wo no be start unity e sasabro kotodwe sei ye obibi ye friend dry pain obu ana ene ya ne kotodwe ne ye ne ya but enho no obi nso de ne se kotodwe no ahono nti otia ho a ne ewo ne se panie obi ne kotodwe na ahono ama ontimi mpia abonten de bia o hyedam obi nso de ho a onya akwanhia ba ne kotodwe no
onama otia ho na eye kokro te se de kura na eda so no apaapai ne nyina sasabro ene de sa de ne ba obeto Dawood 360 capsules no wato Dawood ointment or the ointment ni twitwi kotodwe ne so a na wanom 360 capsules no opani bi wo koforudia oye muslim ne kotodwe on se muslim ye asori 5 times daily ne ye koto reku ena sujud ye koto ye boy mu ni ye tie butu o ebra o yes ani nyina exercise ba ne kotodwe no ahono ama emfie be yesem yensani obeya asori a gise otena kete so ontimi nyina ho nya asori ote say ye ka Dawood ointment Dawood 360 capsules ena okoto eduro ni bi minu aba obeje edi say o the ointment ne sra ne kotodwe ni so na onom capsules no 21 days ena ma akoma akwa di onu ba ako ne kotodwe na ahono no na atwetwe yawo na oti wo mu no na ejai ena me no ka say otimi gina ho eye asori 5 times daily ni nyina enti so obi a ne kotodwe eye ne ya emfa ho no ye wo obi wo ho a ye wo no no sebe o na onye ananta but o nyini no wanya be se 50 eko no ne kotodwe ba akwa start se ehono oti yawo e wo kotodwe nim afa hu an se ne kotodwe no echia onam no wanyisu poma ontimi nante onfa Dawood ointment no onfa ntwiso anopa anumre na onom ode Dawood 360 capsules no na onom bi anopa ne anumre nyankopon tuminti a kire na wotwe kosi na du 9 14 days pepepe bon se kotodwe no na atene ye chibremu yi sei obi da sori a no se na chibremu no eye ne ya emututu no oje ne ho a enye sa nipa ne de obey ne se obeto Dawood 360 capsules no na onom na the Dawood ointment no asra na chi bremu num oye to aso be se na wotwe a yawo a ote wo na chi num bia no ebejai yenu anam bonofo okọ bono ene ahafo a onya kan Dawood ointment omo se be de sra betin da se nanka be de sra betin da se nanka senanka what the twitwia wada wo dache nanka da se nanka ebi se be de sra betin do se caterpillar ekuafo no betin do se caterpillar okwafuo ma no pa ne wadware no de Dawood ointment asra no nyina na ofa ne sekan na otimi do amo no hu se de wado na o se be de sra betin do se caterpillar enti se wo tie me na se honam yawo na eyewo a waduru a obeyisu Dawood ointment ena se sasabura Dawood 360 capsules Dawood 360 capsules kumase pankro no papa bi ono nso o se ne be ma no enye adwuma wa start wa ye nura empeja na nse ya otese ye kan aduro hu asem on de ye ne be ma nti na okoto because ye ka se enye mema aduro ne mum ni sisi na ye ne ya no e na okoto hu aduro no wanom ti onom Dawood 360 capsules wanom ama na me no kese ni sisi na jai ave ni be ma so start ye aduma no won fi adio son obisa me se obetimi aware ana na me so hwe na ahode agbamu ko ade 100 years nkwa na de Dawood 360 one Dawood 360 na wo de we ni bi atua ointment na de bi ahwehwe na obetimi aware me papa before so be free mu no na won fi ohane edunum 115 na anika se be wo mu ni se before so all we last born no 85 years into free mu no na me last born no 30 enti eno kire se 85 eno wo last born na so bi wo 85 no timi wo a wo 70 72 na untimi wo sisi na ye wo ya no Dawood 360 capsules Dawood ointment e wo dwaman so baby a yeton aduro bia herbal shop pharmacy baby a yeton aduro bia organ bia akra sisi bia ko kan shi drug lane e short wo wache but na me no kase bi wo kan shi drug lane utie bia temafo nko Little George ashama ekus ebi e wo ho baby a Ghana ha bia no enuro no ebi wo ho na wo pese wo fra number is 0244 88 64 37 0244 88 64 37 minim se brepe mu no adanse be pie fidua mu ha no wa be brand ambassador ne da se papa doctor ne akwate ne nka no e wo Dawood Aba Hospital edroni ye Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules na yemra ena Clara ma branimu kakra ma me ebra ye di nkomo no
na wo se obenya yade bi sa yade na ase wo suro se entumi ma wo ho die yade na ase obenya he amampa cho doctor confirm say vaginitis according to an investigation or yeah no vaginitis na sa yare no yare bi a emma do na tanya na o ka se de ne kwa de a che because na yade vaginitis no yade no na me redware say me dware a because of some aunt na mama nchen sa nti na minim say de sisi oba ya himfie ho nti me redware me dware a na ma tun so agum na pie me nya ma himfie no me ko ho kra nti fi no ekota ho from 2008 till 2020 ya me we ansa na yare na eko till 2020 me pa try 2008 and starting here till 2020 ya wo be wo no me what class 5 P6 JHS SHS ni na na ho enti sa woni kremoni beda ana woni Solomon ebeda ya wo ye den ansa wo no ma beda because ya de no ho de na chese kanka ma wo me pa try nti wo ye den me wo hye me ho ansa wo wo hye ho for the meantime no de sent bia ni ho e check akra ansa na mi pie so a me bo pad adan because so kakra bi se koko starch no so kakra bi gu o pant na se wo mo pad na agi ho nyina na agi ho nyina enti na wo na se bi abo bi a wawu no na nya kwa enti na wo maame o hu 2008 me fa be ma enshada nche de but na me nim ba bi efri why the break your virginity ceremony no me patcho Debbie and you want to break your virginity we break your virginity at the age of be 19 okay 19 enti ya hwe sa wo how ya wo ka say na aba wo say wo na ma na wo bo pampers ni ade nyina wo ma me wa hu no me patcho me ka kire no no so ye bi ma me no jin bi ma me e di tuatua but still na ekwa na aba then ya changes and na for the meantime and say from 2008 ni nyina na me do so e yellow na emema no mu bia ni wa woni o mo dai o mo ka cho say yati sent bia ni me first born me na o ka kire mo no so bo ho ka bia but anyway tina wo de eno an nam no abo pampers ne pad wa bo pad wa wote me amete me inti afa de do stage dia mete class ni esua dia ase ahwe me kodwa ne ho nsua gu me ho na ma hit aba me nipadua ne mfifre teme afa de na me kosu na me nche pant ne anda na me nche vest cause hit wo me nipadua nim na sa wa de wan sha be wan sha take class a esua de say no me na mete animu me betina cha mbie me ne ma na me huhu ho na ho ne meji akra no na wo ye experiment ya che wo so akra you kra on ya che se de no see me fever me say yi Dr. Mibosu na me fever me saba malaria be kwa wonum ato na se wontumi ne dia na wuti da power wuti fa na dwa wo wuti nsampa wa sorry wa hoden so ni padua so wunya me fever me ska be kan e ba so bi ho na yade bi a etete wo na wakwa wunya anwadro no me pa choko amen scientific hospital kajetia zoo and the market wo anatwa tachiman e won ye ben amen scientific hospital kwa MRF dey do to so na diagnose ni padua na kire dra ye fama nom na a kire ba bia yade no so shefre 0277001234 0277 001234 na 0202488588 ubenya amen fever mix nebi na just what okay for traveling tour and recruitment agency say one my working permit visa nei na fe wom watu kwa country bia apesa okoso country bia ye yitwinya doa wo dia country apesa okofre okay for sua no aka chen papa mpesa me kwa me besa me kwa wo do beko na chese bibia ye kama dia ma wo kwantu mu hawo dia ye trust wo mo enim wo mo ene ye ka form dia ma okay for traveling tour ka wo bi eno ntime pa cho bomo dia na kokuma se me na high tension for okay for su e was 0241 169774 0241 169774 and 0278 902965 0278 902965 etimi some like us so ntibra wo ko school no na problem no ho etu ko school won sha dross
eto da na menhye me kwa na me dru school ma say be teacher ni ye we no me ko kra permission na me ko washroom ma me ko ro ma sa ba back it's all the time bia na me ndware nsuo nyu me pensuo nyu na me pede me yi blog agum na enyu na me de adware me pensuo hye yes na ho hye because heat wo me ho da asa de 190 from an pato enyu na wo ndware ye no I didn't tell want to me no mama antena eno nikunu because Mr. Father na e ha me oh you den no how no ha me no how me pacho no how me pacho kwan ben but me yenya bibi kakra oh how kwan ben I said no pe me o sta father pe wojidi me pacho wotie o se no mpe me aka so ma ensa so ni nkosua ba wo bedi si ono akasa ne nwa ba krampo ye de kwoto na ni no ka se me de ntra to onwa be ma ne sunti ase mo ye mfa komfo ye benim ne nkosuan me hu hwe biem se ye ntra me mfa nto ne so okay we dey clear chen nyame yadomu a ochira solo so bebe fi ha enti oba de wo bia ye beka why Daniel Ben Trading Center Fedro Daniel Ba Mesha wo da bomode a na epebi malaria fever typhoid jaundice wona me ya Daniel Ben Trading Center Fedro Daniel Ba Mesha masankabi na Dani to na Ba Mesha no so de woni moja woni so bru ko fichira ha nko a woni mato Dani to na Ba Mesha no bi Dani na try back up se de sisi ya de ana ba ma wutumi se wa sorry dia so adwuma diska ba fie adwuma ma mpa so ya de ni na no wa bo adabiri jo se ba ma yenya odan so fa so ne de we ya Dani na try back up se Dani ba ointment eya fetwichi apostle na ho ebejo pa Dani presta all capsules so wojo so ntenta mojo so no ayase hye prostrate ade eya Dani presta o wapen for ma bofra no fo ni mrofia kruntumi no bi Dani Herbal Trading Center ye wa Astam room ya ne Dani farmer ene bofi pamfre 0273392877 0273392877 na onso benya Daniel Ben Trading Center no ni bi na mom ewe ma make catch us say Joseph fashion wono NSS me frida joda edi kosi efiada Joe ene pamenta de nyina ehye enu ti bronya bebo wan ne bepa mo ne ma Joseph fashion bepa me kama Josie wokuma se bom so woni meet me the sports in edition mo friend was 0243 433 465 433 Joseph Fashion wo besom no ajoso ebia ne enua ba Clara ne hawo no na wonso wo Clara hawo yibi mo ye bema wo yire tetew wo ye oba bema yi ni wanyem oso onye bema bia kofa wo ba wo school wona na nyem afa wo se wo ba no na wo mema doso nyo no a wonso woni mema bebre na da ye wa wo ndo fa akoma no ba mo de ane fo wasam na bra kuma mu nsam dwumade so wo bia hye oboso be ware na so wanware wate so kwaye ba foforo ho de ba mo de ane fo wasam bra kuma mu nsam dwumade so ye waskwa ye ne mo ene di hwe no kuma se askwa ye ne mo di hwe no ba na fo kwa ya 020 3933582 02039335582 wo fraya ya bajo so no ba grow fine mojadro papa ya enei ebe hyehyɛ wo be ma hwan fe ebe mo wanyini yie ebe mo nya moja ebe mo ada yie wo fichi kro be sisi so yie wo be didi yie wo be da yie bibia be ye kama ede ama wo na wa hyehyɛ nye oboro na emu wa hyehyɛ kama enu ti grow fine mojadro ba modia na ko misia ba kwale na keba smart eba Fred Mens apidank pure leaf chemical eba shobia mo ye ka nam wuti yanka eye gina netobi Fred Dr. Grow Fine was 0244 596532 0244 596532 Jala Travel Consult yen yediwo etu kwa hinefa na apesa okro yedu betu kwa akoba bia upesa okobia wakwantuo hu nsam de eni yei eni hu nkomo yebema Schengen visa Canada working permit visa ninya yedebe ma Dubai export no etatemu sesi a yebewie January 2022 enu ti wo apesa okro Dubai ni celebrities kwa hwibomu bomodi na Fred Jala Travel Consult atonso seso high tension ye wo Fred 0249 198615 0249 198615 otwea bema beka so otwea oba beka so otwea na wodi omienu omu ne paso enu tu won de ne akofam a eye wotwea eba pada na pe divine hope eba center na de otwea aba sisi ya de wa mre won peme na musa ya de eku oba eku bema stroke osa wotwea edro of the moment anu no kwale na kimro master misi aba Friday Mens eba KNG samenko
wo benya bi hotabia eba shop eno nso benya bi macro abusuakuru junction na divine hope eba center wo na wo de afrayen na betu otwea herbal powder ni bi na wo be usenuro no doso na nso we de damufo 0591 565557 0591 565557 and 0551 228281 Pastor Julius mama nwa akwaba ma mejo so na nakwa akwaba biam your pastor yensha yenua ba Clara Muslim and afa so yesolo amen ma me da say Clara any solo papa mama nwa mo say Clara any solo and e bayire pa Jehovah Medical Center was some contribution omo fanela and to my sponsor mo contribution yeah then I mean and the woman na dia Atenka power capsules that's right Atenka power capsules and the Jehovah Medical Center ne one mo dia ba Dr. Charles Ansa no was be ma waye mre and ye won no Atenka power capsules na ma power ma watenka and utima unu se nyankrompo abodie bi enie me bi ede enie me bi wo feelings enie me bi akoye electric it will electrify body no mama we am say was it to do twa na that we see gas the do say ya twa ofie Atenka power capsules me so we and no libido we do benada Atenka power capsules and one bebo wo emabusua no enije ebe ma bibia ye kama enu ntima wonsa enkabe na winim ebetimi mo abo adwuma ba 3 to 4 hours na won tebre 3 to 4 hours na won tebre wo bi ahia bi mampanimfo mampanimfo wo bi wodru wo mpanimfie so with me anumbi na Paraku Estate atasemanso na be Jehovah Medical Center Friday was 0591 82 53 65 0591 82 53 65 0267 38 84 0267 38 84 Dr. Charles Ansedro was Atenka power empemu champion warrior saver and one no empemu champion 21st clinic sciatica expert ni ya wo trust jiwim fa namro mu akoso 19 yade bia ya na so ni dia no 21st no ne sciatica 21st clinic ni ya expert ye fa sciatica enkowura de year 2022 biem esansa eno de eye ni brepa so ene ye kono yade bia tete wo bomode na ko 21st clinic lab scan massage machine ye treat you kama 21st can 7 am bona you ready and can do me market we do then mukuma se show overseas what for radio so nya ntachi ma go so seshi we be 21st clinic e was 0540 311 311 me sofo ba ko tie Reverend Felix Owusu ewo Mrodwa Victory Chapel Ages of Otie sofo de be donton so 8 wa upper room ma abrabo ye hye free en collaborate e de ko daachim nipa bia onim so be nipa kase bia ma o sha se free bebe no watoto no ma de atwan daachi no se be ya ne kase ye ebebam ne onim se obeye kase daachi no be hye bone anase ade a emfata enne no na se ono onim no ho onim nipa ko obeye nipa bi osusu obeye sikani daachi bia ma onim anamonto osusu otuo na daachi sikana eden aba omfiti pre ko pe mobra mama so Clara ne solo asem na seriously adesua kese pa wo mu de na woni be wie siesie kra mama me wo pa sha kwala he na nto original hoyi hwe se de ne bobi atie hwe se de nyame si bo no na se bi prebiasa wo se me ne maame mo antrentina menim se de yesi siri se bi ya ho odware no hwinhia gro na ekom ba bi no tina tem obi aba yesi mama so obetse tina tene no atulfo atsen ye onya brabom na daachi wonya ba bi agina no mama he ohwesu gun ho wa na akotam osi wo ana de yare onim tese de okene onim hu mama de yemfa hu sese no kwa mama anka ni sa ade kwa mama anka effect de be bra ba yi anka yare ketwa kan nkwan nyinara because aware be na be ma be kwa na ke be waaw
ana de okay o se o dware wie na woni be ma ko hia o na o wie a na o nware ya na mama de bia na obetimi adware abiri bia ne be ma be hia asem koda say iri so paso say be ma bo de sie no na ono da no ehuna o ware o wie a mama da ko ohu na ohu aware na ngu mama daati on yesese on plus ase mo daati ne maame mu na me di omu ya opa mama me nim ni pa ko wo mo ye ana me nim abusu mu fu me nim ntom wo mo bo ba say omo pani yi say Akoma FM ebe boa wo mo de a ni yi so omomra because asimo mo kan mama atutu aso omo di wo mo ba na wu papa because de mu di Akoma ya jire yi say ni wura ne di ejura chi a kamo say kla abrabo kakra abrabo say ena abusu ai so yi na masase no heaven obejina be ma ba ni mu say me ba je me ba Akra ne ye media mama jije temu ho mo ye pompom fi say dante mo de nso ase muna mo ko aware na manana muna mo ko aware na amaklara se bi mpedwasa anado ko da se be ma ni da aye muna mo jigum ho ana mo ba tie e ba no de onko mama ye mpa tuto mpane no a ye mpa tuto mpane no a muna mo seni pamu muna mo ni pamu nyi mu muna ya mo chi ni pa oba nware ni do enso ware ya semo mo mra na mo mra yi mu ho no muna no mpa asem papa bi nkan che na yiti mamu sa akwa na brabo ensa mfa mo nana no enkonya baby anya papa mama ye besre yima asolo omra minim se wakasa ye papa no kwasem ma no kwasem efi se dia was wo ye mama efi se ye ma ebela ye ba hai nipa waba afiri so ye be ma sebi be oba na ba ha wakanya nsasem pa eni solo yeah wakaba be sise me Akwa no yese me hunu se Akwa no wo ye me ba enso ni mo na ekoso no busa na se ni ekoso yin ya chi still am money sika na e me ka chen asa Akwa no onye me ntu so ye me ba because of ni mo na ekoso no na so ma fa no se madam fo a na twa no mama do sen mama do sen ti yes ade no mama me wi ni se kra wo yi ni pa bone fo papa wakike kike mema ni mi table alaji abo wa da 70 million mama nya nkana de ni bi no so yi mama ye kase manya mo se yes maso ye kase manya mo se yo muzi maso mama ye kase manya mo se ye boa mama mo se ye kase manya kra mama musa mama kra de ye o make mama odi ya no ne to mama de kra me yi wa free mo wo mu na sese wo me se nyame ya domo ameme da wo chirechi ya wo mu eye training dia ma me yi wa free mo wo mu ma unsa nyuma 3D post graphiato paint se die titu taas ye alata samna shower gel oil la ye de fa ye tim ne tinwafu o ma company be cho sa oil no se die se no ointment ye twitwi ya poso o ma be kira mo se die be ye meat pie any yogurt natural herbal tea ma obi atenka ba ni ensan nyuma mu beje wo o ma company limited ensan no enya adeketu akwent bi se wada bomodia na kosa training yi bi ko fodua chirechi anopa 9 AM sharp me pacho bomodia na bra 200 Ghana cedis na abetua wo ye adwuma kora no akone kwaje ensan nyuma mu ntete na anye bia weekend wo fia wo betua ye yogurt meat pie bi no atonton na wo dia ma wo mako school wo busum yaketua no save no na betumi aboa achade awodo pi na free certificate ne woni ema ne nyina no Oma company ya de ebema entime se wada fresesi akwa eye kofoduafo ebekoso ewo Jackson Park Ascension Walk chirechi memne day 9 AM sharp fresh 020506 06 16 20 0506 06 16 20 and now 0597 10 98 94 0597 10 98 94 I mean your mail campaign number no fra one must see negotiate san nyuma fly away travel consult ye de wo ba fly ye de wood betu kwa ye de wood na lupre mu
ya do trelu premu you fly away. Yes, mama omo ebu ni panado so yesrem emfa nkom obi nyi sika ni wi ansa na ba say ma obi so di betu kwa wabu na ji sika yes fly away and one dey kwa okay ko bi a opebia na ya do be kwa so Schengen visa bibia ya de be ma wo ni birth set uni passport and how ho bla wo ba fly away travel consultant yen ene ba ye ho adwuma ni nyina ma wo ye wa atonso ayin sign board siom fly away travel consult was 0243 42 15 0201 Marco asam na yese ngege Clara dear Clara ye no e ma bebre guso o mo ye saa de no mo hwe mo yi o mo sesem free saa de no ye wode wotwia Mr. Wotwia na Mr. Wodie enu saa nyoma no e wo ho a e ha adwene e na papa kramo wahunu ebi wo ma mienu miensa still na ye pebie maka ho na wode mo kogu he wode ma no e kogu he I the same ko na wo bedie sei oh semo pa na mo mpe so semo pa mo so mo o se ti ya da wo ni no enti ya da wo mama bia ni no na so pa so na mo pa o mama mo mpe ni a o mo nye nti ya mama so mo na se wa pere wa pere kanchum mo kanchum anya yiye kanchum mama no na kanchum se wa nkasa 72 million wa hand am Clara e na o be ma foforo bebo ni wom because man ya miensa eti wo ntumi nche wo ba ya second so pentam papa kremo wo ko foforo ho da bro wie ya so wo ko second one ho eti wo pentam eti wo free ho na so robishim papa god na shem na wudom na Clara su boshem no boshem mema warefo bi wo ho obosese omusuman na ma no muntumi mfo omu nyina ntata so saa omusu esue nyansa omode nam omu hunsam wo miensa muntumi mfa ho no nka ho enti ono so beje na ode ma baako na ye de adi eti montina mo yire nim wo montina wo mo ho na ho na beboa mo na Clara wa anya ade on sesa sa esuban no e ma ne nya biem na solo ye bema solo onye nanso wa ya pa hona onye but wa ya na be dan no ya o ya be no ye but onye Marco de so no oba na ho ede e na obo a onwia wo Clara sika o na wo badane ne ho ko solo ba be unu solo me no ma solo me sa de no oba sa wa dani na okọ wa be dani na ni na okọ si wa hunu so Maclares ka na ye kakra o hunu nse papa kramo twia no wa dani na ho na wa asem papa na fa no wie asem papa no basa ni was ba me fa won eti Marco o mu nyina nse so o musuban na mom solo wa ya ade o se wo beba na yie ye de yie ato yie nti se wo ono kra na adwene mu na ho a na ye bibi na Clara maame e de yesere no ne ba no se wantete ni yie na ne wa gyan ne saa mre o mra meso ni mu na mom Clara e na anya ade ono na de ba no sa ko ma papa kramo se wo gina so se pim solo na ye ne ba nka wo mo anko yie enti woni di ba ko na onya didi mienu no Sra na kwe Roma father dro no aya jime heba mesa jime enie wase wa poso ye ya anampo ya na wonsa wona yetiti wa ye mre wuti fadwa wuti ankasa dwan stroke oba ko ficha wote yawo wa ya se na ye ya aya jime heba mesa Roma father dro no wo pe bia heba fuma so ubenya bi friend 0243 11 5948 0243 115948 I fear natural health center yen ene ye de femike aba white every oba wakosio kumenum antibacterial clinic akosio kumenum ye femike no enu nti emen nyina koto femike enkaboni beko probio 3 sexual infections free mema ene ma ho eno eye probio 3 ena nova the power capsules enu so koko beko wo apomdimu haw ko I fear natural health center Menso Prostate Foundation Clinic ye be shaw I say estate ye be
Good Shepherd Senior High School. Kia, Wabia, Waba, if you're not child clinic in a Pomade, one friend 0555 0555 90 29 89 0245 12 91. Those are say you pay a bus drivers our kata 3,500 Ghana cedis ye di chaka. We a bus ube to ya aka bus. Now we last CF Bomadia na Efre Glozol. I was 0552 83 81 0552 83 81. You are in Makokobe 18 Mujashin wa Energy Catering Services. Ye in Yabama Continental and local dishes pa. We your wedding party adoring where ye by Yabama fried rice and grilled chicken, jollof fried banquet tilapia for bunu light soup and a fish na just a punch. Ya the Bema Ube Energy Catering Service. Ewa Brema new Yabamu Breman Yabemu Chrono Main Station Macro Traffic Light in Swami Macro Yane Go Filling Station Edition mo for Energy Catering Service. Ewa 0243 36 79 93 0243 36 79 93. Yabako man so name of Ayuna Pharmacy and na face no Dankeba Complex Limited and na Asoya Sene. Free malaria dry ye bohu dawro anytime herbal mixture. Time herbal mixture ye ma obi a atidie malaria ha no de nanum ato a wontimi anidie no wadra na mama me fi ho me moka de na at least 400 Akoma FM. Neko ni nyina na enkremoni na etwia o kan ya na wasend ama o kan na wasend ama 500 Ghana o se 400 cedis ne to ho o we de mitimi frɛ ne kwa ka chense me hu atare bia me frɛ me so ma me obi ana me pay savings mitimi ka chense me hu atare bia me frɛ so na me boa kwa na me se dem na me nko ba bia o se say me si o ba ko 70 cedis e for se mate o ka te ko na wasend this kana ma Enti no do pa. Mebua. Man pa try. Clara kremoni no do pa. Man pa try. Na wo show so kama. Okay. Yanko Enti me first month ko si me 9 months ni nyina no. Kin no atare kwa nto bia ma meda. One city kwa ama me bisa me fan fro car. And so on me die from me first month. Ebe see me real 9 months mo amede wo ye. Okay. Kremoni no de ono ana. Oni ma wan si me nchen kra biem de no yan so odi nwane bre me na okọ. If is na niti mu nti even the day I me kwa no. Me papa nam ne so ma me hu no. O ka che ne se wo say wo fa sie na mo so na me hu na esi anu aka che me so onyimo. Me ni makoma mpa sa akra na onyem ne no enye me ba enti busa ne ye. Nti e ma me papa ne kwa so bisa me se akosua. Akoma FM. Kwa de asem bia tomanim na se na etie. Na me se ama mentima nchire mu ya nchire no mentima ma no further explanation bia ana me ka chen se da sa na tie me ka sa na tie no so ju wate no ka te ko no ti afa free ho no onsimi ncha yo odi nwane nkwa na ese ne me sa akosi me kwa me wo akra nya 4 months ansa no wo ba me nchen ansa no ba wo nchen wo first boyfriend me friend kwa no mfa me friend na no mfa na me test ne cause lockdown no bia wo fie ono so ne yiri ne wo fie e bi kwa me friend ne bia na rate ne nchen onti me mpeke call no na me test no e bi am hungry I need money no wa send sika no the amount no wa send sika ma me enti wo ya no de na see ya Akoma FM. wo ya no Solomon na ba say o baba beje ne ba the first time no ne na oni na damfo ba ko ene ba me ho aha ono nkwa ne ba me ho oba me ho anwumre bi to oje ma no se mako akola idie ne be makra aseme ne die na sa no ne be makra ase no ne be ma ne die so oba ne adwara akra na wi aye be ye na yi ne oba anwumre be form ho ti oba o se akola idie omso onya nyine so ne be makra aseme na je sa ne kwaku do nsuro ese wono ne dia me pa chan akiti na ede me pa chan akiti kwaku do nsuro ja fe de ekwanim no ohun sa akola no otwe ne ho antwe akola ne moja oda wontimi na entimi ni 2 months abra wonsi akola nchen kura na so wonti akola ne nka enti ene otimi ka se yetimi die ho atem ofon so akeka obi che obi na mentimi ma no 1 week a on frɛ kwa misa akola na se na oba na obeja akola tie no makwaji omani ana oma ba akola na nyene dia no ai ta fe de waba so oba ba beje ne ba oba so obeje ne ba no
Mr. Father me maame me na opanyi baako ene esi nkonya na Mr. Father ne bisa no kwan so no obo na mane to obo na mane no say eke bi oho no obetwia obaba ba gye ne ba okay na mpanyifo no ka say abrante o say why ready so ba gye oba na eka oho o say papa eka oho metwia anso kra na me kwa ha kwa fesika ba na me ba betwia ka obi anu magye me ba na ma hwe no inti Mr. Father bisa ne say obeje akwa na ware no aware oba na sa obeje oba keke na woko wanyi anu bia sabre na kra na nya sai na wanya 1 year 4 months okay no wanya 1 year 4 months enti ebrebe na wo busuafo Akoma FM. ne paso dana nwumre na ye sa Akoma na de tie awia no on Mr. Father yes a conclusion ni friend say mo ka so mo se eke wo ho ama na ontimi ntwia nkremoni ni woden pa ono nsusu nya se bia oye nkremoni nti ono won nante nti wonim sa akora no na busuamu twana ni ne o hwe na chi kra na akora no onye onse obia but ken de wa confirm so sene waka bi esa sene father esa se ono ake na nkasa mu ne be makra sa esa sene brother nti akora ne ne ba nti waba so baba beje ne ba nti Mr. Father ne me mama yes a conclusion no mo friend no ka na mo friend no ka say Mr. Father mama me o ka che mama say ama se e ka se e ka ho ama boy na ontimi ntwia enti no anya san so a enkremoni no nya do bia emfa ma akora no enti ne be ya fa phone na frɛ boy na ka se if no kɔ ni mi ni bibia e bia makora no nya ne bo nkɔ ne ba mi na me so me nkɔ me ba bi asɛm na ani enti se ama ko Solomon nso ayetwintwan ene menam kwa na me kasa me offer we ne be frɛ na ode ne kasa ode ne be kasa we no block line no me kwa yesi a block me line enye ono aso na be fie so oba beje akora no oba ba beje ne ba akora de ye ne dia no me pa twa enye solo me pa twa ana solo na yourself friend king oh solo na ne friend king wo ye dia dwuma me pa twa oton cars o se oton cars eyin fa no free me pa twa free dem o te hene me pa twa te Brema West me pa twa sa Solomon no akasa no ukoko hia no we hene fa Mama pacho me old friend bi kwa na me hu na che JHS friend primary friend bi kwa no hu me ate no nya me number social media na oni ni pakro no chat ya na odi me number ma no to odi me number ma no so WhatsApp me at the data one no sleep madam for no sleeping pa Debbie me data no futua manim na futua wani musayin na me nyanye me data na me nyanye me kwa mfa so sia na menyam mo so yin sai ne ye solo dia enti se slay queen bi na di solo ma wo dia ene sa bra na wunyanye mo ye Debbie na menyanye me na menyam Debbie dem nyanye me kwa mi ra de pam dem kwa na menya 6 months enti o posti me picture eto ne status na Solomon no ka say get ready o come fa ne ma me na madam fo no nse de meyi ma no okope sa me photo no na ode me number enso sa ma boy no enti mi kwa mbufu madam fo sa de me number ma obi na wonye de on kan kire me na opa ma cho so na me so wonye hwe ti ase fi na se me o frame me eni me di nkomo na edi nkomo all right nti mama de ya first day ma me ni shia ye no insuo bome na mapo adwuma insuo to ya non stop na njaida na me friend say me sewa insuo to pese me kofi nso na me ko dware me ho tete me enti me se na so oben ha o me fa me kofi within seconds na me hye me madam soro kra me madam na wadru ho na me sie na enti ya kona na me ka say we de me hu be some 1-2 months bi ni ti enko na me nko show fie so wo kan ti ene e ba no asa ba be drop me ti na o ka so okay ti e ko fie me kwa me yese ka me nwura ne dem ho na o say mo nko na nye wo na se me den kan be se mu ba bi a wo ti ya communicate ya che enyu no kra na ya communicate ya che ti be se me hu fie ene o ye ko ye enti ma me anam dem ho ko enti ya ko ye no ene ni ewura dem ya Akoma FM. na de be sisi ye
Pona FM so ayena pharmacy wo mo and the pressure capsules na oil no abaye no mpemu adwuma pa wonum capsule na wo do oil na twitwi mesa wo da bomode na friend 0243 123 224 0243 123 224 dank eba complex wo mo na de dank extra keba meshaba sasabro waposo kotodwe wo sisi wo kon otrase cha na ese de wasensere no wo nya dank extra keba mesha no ebi na dank eba complex Limited one and one modified opportunity number 2 we in City Life Hybrid School Krantabora number 2 one total filling station edition mo 29th November the 31st December no a free screening our young branches sitting na fresh 0266 593330 0266 593330 happy birthday Akoma Enoch Boateng o jene one fa akoma mu 7 dwumadi en agro kra enti yane ayeba Enoch happy birthday tie akoma mu 7 na afei fa futuo no wom nice boy nyame ema won kwatenten pa afei yakwa o man so 0322498035 hello we didn't baby free hello we didn't baby free na tikati pesa twa hojo Nancy Bonita ni yankwa na me bonita na dia mpata me kan ni se ababa wa no na no ne brofo ode na no swati na mbom dia me ka kere ni se on shani last ni o shani life ni ye me da se wudi ni baby afrefre e kwa cho ya fame hambia me ka se pro finto abofo yankwa me kwa cho me nya ba ne de wa yamfum so bebre Africa now ya o de ti mema mienu no oncha no hu ye wo ho pa na alaji fo no omunye me ba cha ne de ye ntwe kan sa me da se hello we dey ba bia free mini aba papa bie mini aba ma papa bie yankwa mini aba ofa kwateni masumu asante mampon ko fiase no sankoji mini aba wie de wo nsemu a wo de baby ano de papa na we sa mini aba ne question say Cremonino na odo no wasi dabi tika do entina na odo Cremonino eti semi mi aba mi se member mienu eti enye fa na odo omofa oni member mienu na tie uboge ubo habo a eti semi mi aba ma no so si tintin akoda na ye ne dia me sire oba na busha fo mo fa akoda ne ma be ma no onhwe ne se ya wo champion enya bedi e me da omo so me da mi aba me da so fa kwata so bonita wa ma me wodi ni ba bia free Pata mi se abra sebro Yo, yankwa. Akoma FM. Pato, mini aba no. Ye de la dia se be ma no. So roda ho shakola na mbom. On make sure say won kesa alaji no ne ba. On ma boy because afan ko she na e boy ne ba solo ne ba. Enti no, o she ne for mon kana solo ne ba. Me da se pa we didn't baby free. Hello, we didn't baby free. Kache family ni ka fish nyai. Yo, Lizzie yankwa. Nya me ka chwe mi nya ba ni se e ka se e was so mu ye DNA test na betimi aso bibia. Okay, me da se papa. Lizzie, we didn't baby free. We didn't baby free. Good afternoon. Good afternoon, yankwa. Hello, we didn't baby free. Akoma FM. Hello, me aba baby. Yeah, me aba yankwa. Me aba nda futa papa. Mo sina isko mo sina pa. Me da se papa so so futu free. We didn't baby free. Nda cha me the best man me free new Yo, bese yankwa. Na jana nkasa na wa mistake. But the idea could do me say okay boy on a boy in intimacy as husband and wife. You know what kind of. Me da se papa we didn't baby free. Hello. Yeah, we didn't baby free. You do man very free no. Okay, no gwa yankwa. Hello. Me pa cho entie wo ho radio no tie me phone so why? Hello. Hello, we didn't baby free. I am from abroad and the cassette victim. Okay, yankwa. Me pa cho my TV set them ko from.
Za ofra na wa ma TV set no Ekofom radio na eno so kofom wada Roma na nkomo no ayede. Ma yenko Roma Fertility and Specialist Hospital Limited na ye no wo mu nkodi nkomo minim se hode se wo pa wo a ene wo number 1 ehwa na abenya ntafo no echiri tawi abo kurukuru wa ne nyankomago wo akonyi omu nyina afiri ho ye ne enu abaye eni nkomo papa mo ha okay why na ne edi nkomo yi if I try a midwife. Okay, mommy midwife, and now me a do janfi. Yes. Okay, now young But ye no more share more free Roma Fertility and Specialist Hospital. Ye wo a boa IPT fitting junction. And I say obo 4 junction. E hone ye wo. Sa wo pese wo ne ye kasa. Wetin me afre was 020 So, mommy, why? Na number ni here, you change bibi. 020 422 78 58. Pacha me says is to be 020 422 78 58. Ofre ya ye be no be kasa ye be ma wontremu ye be kire okwan ye kwan be fa so betimi aba ye hospital honum Roma Fertility Hospital a specialist hospital meka specialist hospital na abefo kwan so hospital aba ye wo hoda daada ebia na obi nte ye nka nti ne ya ba Akoma FM nti ye hwe de Roma ye nyoma bebre ye antenatal care ye obs and gynae e wo honom ye cardio care yes I weight management care e wo honom afen so ne titiu ya mawo which is ye adwuma kase pa ye wo honom nti ene ye no mabehie mu ye be kasa bibia afa IVF IVF yeah yankwe ti IVF no se de dodo na nte da no obi bu sasa IVF no kwa den ye in vitro fertilization ni etwa so na ye ka na IVF no na history kakra wo ho no say in the 1950s na it was there na wo honom de da but ye nkromu ha sei ana ye bibi memu ha sei die IVF no ba in the 1990s to bi wo honom aye wo no 1990 mu ba bepem ende ya ebetimi aba say IVF ni bi na kasa ebeti am say IVF ni bi na enam so ye ma ye de wo no nti ye wo hodeda na ebia na obi nya ente ye no bebu say na IVF na ne de eno ne ye pesa nkyere mu me pa cho IVF no ye simple ye fa oba nkosua na ye fa be ma sperm na ye fertilize e wo IVF lab na adane embryo mojatoa dane mojatoa na ya transfer mojatoa no e dia akọ oba no awodim okay na afi ayenyinsen wa wonipa amana be kasa te se midwife family ha say ya what kasa yeah enti obi be kasa who is eligible like why necessary ye IVF ni bi obia betimi aye bi na emom from 25 years upwards going to 35 kwa so wo uterus nko ade a obetimi ababa be ye IVF ni ebi mami misade ba ko ebia na achi obi adwene meni me kunu betimi ada na manyinsan di nti na wose me koye IVF obi ya lucky oni ne kunu da obenya obi nso wo ho a obeya ya bibi wo ho ebesi kwan enti mi ma wonyinsen ana se obi wo ho no ma ne kunu ni problem ono so ni problem nenso ba na emba enti wo a wonya ba wontumi nyinsen na se wo peba wo ba Roma Fertility ye betumi ya IVF ni bia ma ya wo benya ba eno na me pese mo tia se de wo kan obi wo ho no mo a oni problem bia enti obetimi aba but what try we fio ne kunu na hyiemu ebia omuhyiemu 4 times in a week all the days TID QID anytime bi omuhyiemu so still ebamma enti no ba ye ho nom na ye be ye nhwehwemu adekodie enti a nyinsa ni ntimi ma no enti wo oba no ye be ye hormone test ye be hye se ma nyankopon ade ode ma ye ntimi nyinsa no wo de ne te sen eduru sen eso ate ana se ekofom enti a wontimi nyo ana se fibroid bi na abaje awode ni mu akanten
ana wo fallopian tube awode ene nsa no na problem bi aba ho ana nkohia no oba ye ovaries no eho na problem ne wo ti ebeye sanhwehwemu ni nyina for wo oba no wo rumor fertility afa wo be ma no so no ade ye hia wo ho aye wo semen no ensio no ye be hwehwemu nso ahwe se wo nso wo de ne structure ne ye ye ka bibi se morphology motility sano musiko obi won ma na sperm no go hon ma omunitire emuani nitire nti se onitire a be da wawo e be da na fertilize enti mi fertilize nitire ho obi won so de we ase abende no enye sa na nyankopon ma na e bende ya enti yesa enti mi fertilize kosia no no oba beda ama wo hunsuo no obegu oba no all right yes but enti mi nyem no obi nso wo honom mpo a one oba abeda semen ne beba enso na nkwam wanim na say ye fa bibi semen flu eno kwa hwi nim eno kwa na eba ti ebe ya san hwehwemu ni nyina na ya coming into a conclusion with you the couple say ya hwehwemu 1 2 3 say na edro na say na yebetimi ayede aboa ya do be fa counseling mu obekọ counseling because oba pa wo a adwene ye bebre wafefa baby wakọ sikasem ne sanyoma ni nyina ya do be fa counseling mu na afi ya kire wo say IVF no de ye wo ho na emom enye 100% say de wutimi no kunu hie mu a nyin sentimi mba na sa na say ye fertilization ni mpa eno so be enti memfa ba ye betufo ye be hye wo nkran ye be ya fa mu die nyankopon so be ye ne de number no ye 020 me pacho Ruma Fertility and Specialist Hospital number and ye dey to dwa no enti wo tie ye na wo problem oba okuno wo problem afre wonu sisi a 020 422 78 58 nti obi beka se be ye 020 422 78 58 020 422 78 58 enti obi betimi abusa se ebe ye den na sa na mekeke nyina abem ye de wafa counseling mu de ebe me ne ebe stimulate ya kase stimulation na ya be ma wo edura wo benom empane a ya be wo se na be ye benya nkosua no okay on se busumi bi oba to kosua na mum se wo ye IVF na ye hia nkosua ni bebre se na be ya ya fertilize ye benya mogatoa no nsuso bebre e de ama wo nti no so ye wodura de be ma wo benom ye empane a wo be wo afa within 12 to 14 days oba ya wo sampane ni nyina awie no na ye scan no ye be scan nso ahu se nkosua no kosoro ananse ye teso ye tie adro na ye de ma wono so ananse ye tu adro na ye de ma na ye de adro ni bi ba be ka ho se na be ye benya nkosua no okay nti ye nyankosua se na ye pa within 14 days no ye wopane bi nso ye de be wo be ma nkosua na san ye kama na afi ye de ukotiata ye de ukotiata ni akoyi nkosua no na da fofre ba be kire mu kwan ya ye be fa so ye benya nkosua no ye be yi nkosua no obi adwene yi ukotiata ye kotwa me ane ko ye me den obi adwene be ye ntanta na enye nu nti ne ye ba ye da fofro ye ba be kyerkyere ho no nso mu ama wate ase yi nti afi yi nkosua na ade be yi nkosua no ukunu sperm ene nkosua no ya fertilize okay day 3 to 5 days afi ni a transfer ye can transfer na say ye dey embryos no moja to no kwhye wo ba no wa wodie mu okay tina afi ya ma wundura wo benom pane a obesan ya wo ni a train 2 weeks na ya pregnancy test no ya pregnancy test na ya hwese bibia ya fine nti edamu a na afi wa start antenatal care no enti Ruma Fertility and Specialist Hospital Limited hey na ye wo asiebo a IPT fitting junction ti se wo free askwa ha na ekwa wo de faka esi Santase roundabout. Usi Santase roundabout. Ubenya sofo line car. Usi sofo line. Ubenya ebu akwa car. Ufa ebu akwa car. Ubesi wo IPT fitting junction. Usi etwa kwan num. Utwa kwan num a
ekwan ye kwada nchemmo so kwan ne so no ehwa na ye hospital kase kama so ye do okra na bisasa me ko room fertility obi abechiro eti efa your line nsan to dwa 020 422 78 020 422 7858 anunti what say so we your bema we your ba makwa wade na se yefrudie no ebi ma baby I was do ani kire eye rumor fertility media meni wo musan ya che na minima dance ya nkrofo edi wo mo ho ko na koso hwe na menim se won so bedi dance ne bi nyame ya adom a ye bese hia midwife. Thank you, Maa okay, Akos. Mede Maa Akos. Nyame adom kira ye be sign the Akoma mu nsam dwumadie no abrose say de eye Akoma Sports, the powerful sports. Ya wagudie mu nsam ya wagudie mu nsam. But me said ye mani afiesia chei. Ya